to Amu. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ.
Ole Timlo Lawanti Radio Samuel di Vangola Sulawa si Antia Lus Fulmale Family to Botene. Ja, late July se fulu male luan to over mai le fo ya woli matango fiola so for wele la so fitu le masido mati loa fe loa lima malo so fu manuia ja male langi mai lo to pa ia malo to manu talo siolo manuia so longa le leia fu fuanga ole de fo ya so for wele mi silanga to le fai ngol le ya so fa jan van to le polo kalame ole ha woli ma fonga muai lo lawa malo mountain lo fale finga wenga le fale si a inga nana e afe fo ya le so ya e a mai le la to wa le la to malu taiao ye po le la to dina ye po le la to tamo tanga ole ha woli e mana ya ja so ja e fa bena la tanto ja taimi tanto te fiasia ja te tano le sto ina manto ja o tu manga ma sani dei e ma sani o manto fiasia ja e umana no le tanga te te sami la to ai ja te sami pe o ye da ja la ko ku i lunga ngo ke fu mo le lua fa malo antu ele tlinga ja te mal to ba tanga mai le town ali la si li me fo stimulate ma antu o le wa tanto fa ja le to o no fonga mo so manu se eu lieli July 5 le fia na nefengele tru ma vai inga ma mano longa o ngā ruenga o le defo ia so for really mo i tanto ia le kalisi katoliko e tofo le ilau vai moana na e tatalo fo le e fa pa ia mai le nei ia o le lau ma mo e me ngai kongango ku ia e le fa inga o me fa ila ronga ia o le fo so ja, le fa talo fa ia ona pa ia le tua o lo fa fale le manu so se fanta feita langa ma lo le tano ma lo le o sa de mama tina ma tua pa anga masani le tanto wala leo ya wa mai uto o le so for really le tanto o lia e wa ma te fuina sam ma di ma duru e de o sa ma sa vo le sa wa ma duru e sa ma di ya kama ya e sa ma di pe o me fu le ta wa ma to o le timu Tomoi, ia, ngā. Ia, ai uilia. E li se tacho me mawhai. O le la, o le matua mana ia o le sulu mai o le la, e tūtua i fafo, e te whaalongon tue le la i mū. Ia, e whimala ngai le ta vale ai lalo whamalama e o inala. Te la ngona ina, ia, me se fulau tūtu se me pol. Ia, o le wa matan sang mani e le manu ru. O le nei vai tau o le to ulua e. Ia pole to uifo o lau o la au o sa o nia to tanto le vaitau o le tau malo lo ya le malo si o le du o lo fi tunga a wa le sa iringa manuia tono New Zealand man tunu ese le lang malo ya to le on sa malo le fa le favor ya tano si o lo a wina tu nang ya tanto wala mo fana ya onga o le nei fo ya Australia a fa yo le stuffy ne ya to ya malo la behind me ya man to Antalavantu ya Malia Rosa Pio tu ya. Eva before ya Maria Lesina Tavai. E Nico Aloaina. Ko Leo Fanfua. Ya mauto umale mafuto mai lunga o tanto Polokalame le ya Woli Marcelina Brown. Ya wa mi le vai ngole aso. Talo siolo monuia tanto umele lofa malang le. Ole tampa ausili ilunga. Ja, e family antu ali le aula na ta alo malamantu awari le po. Malu lu ku fo ia di se kulanga nga ile. Yo. Amatali fo ta alo. Ia masi yo e do se kama se la very rooster. Yo e o pauda va. Ayo le ta longa le po. O le roosters fu number 5. Ja, o le Broncos e lima se fu. Ja. Ta longa amanta. O le tam de sanga le NRL bole la kapiliki. Le rei fo i tau sanga. Se teimi, tanto o ti po anta longa i le po ana nei, e meisel fai unga ole nei fo i viaso. E langa te leo tau sanga te to fitu o le Challenger Series. Le olo a wei tuai. E le au tawai tai sa mo le manu sina, ia antoai fo i ma le manu sa mo sevens. Fa tono wina lea i to tonu lava o Afrika i sau te i le fai unga. O le rei viaso le viaso lona lua. Ia a fai so antu tanto i le isi tau sanga. Ya lo no winga la fa pele na awe yantu tanto le antu o Polani ile ma sina fo le masina o a Perila. Ya amru wi fo le tom finga le manu sambo ina le manu sina lo no winga
o le a whaasolo tu lon tātou i le top 4 e whitawi ma le bottom 4 o le taamilusanga o le HSBC 7s lua afe lua lima. E a manuia la tātou ina o lona winga e ono e le ise tala whapena e le ono o le a whaapelea ona toi ofi antu le teito o fitu o le manu Samoa e a manuia wha ma le manu Sina o lona winga o le a mai mofu i le turo i le whaawawina le o le taamilusanga teito o fitu a le World Rugby mai le masino te sema pe mai el tamusanga il masino me o le nei fo i tausanga ai pale alunga pe le tanga sua i le rivango le au ai o ngawa mama kia ngai a se le onta e o va tinga mo so mala ngai na Melbourne Australia o mai tanto i Brisbane
Tamauli Sevens rugby team male talenga ya matamu pati junior sali male fa fianga fa nganga mo tanto le divango la o telo o tele mea ua tanto vevesi le ni vai ta ai mai se lava e ala ngasa ngasa ma lo le tanto tonu le toi po male le tulanga fo e pe o tulai mai e to tonu o lo tanto tonu o Samoa o le ala lo tanto sau oi ma o tanto le tu yanto le muli panga ya ma tapu a yantu o le ka ko me konga fai tau ai ma e lunga o penga te wha ilangi ia pe e iei se si me si li antu lona malosi e maua i e tanto ma le file mu ma le fia te si la fia le mele o tupu o mafutanga sa mafana ua makua i male pelepe nei mea yo e o i mafutanga i to tonu o a inga o to tonu o whainga wo ua makua male pelepea. O le whasiri, ai sea. Ia e mafu me mele tu lai mai tonu o le tānu. Tunu, o le ala le vai fufo. Awa e peo no whaentu fo i lea nafi. Po o hanga singa sea malo me whilang flofo inga tonu o le maunta o le palemene. E uma toni o. Ia o mai fwile i fafo, Iesu ia fwai pule o le maunta. O mai foi la ire koko e mai ngula ko ibki. Ai o le fisili tele na le te no fomo te mafo fo ye. O le aso tanto sao. E ese mai. Ile vita wa ile vita ho i tanto lungo meni o penga te failang. Pe a ka ko mali rie ia fa mole. Ka ko karango ngi meaonga. Tanto tala no i seme. O le mere wi. Bo ka le mo se me mo shek. Wa tau le mo anto ma se fia. Ale wa tolu ma sina o le tausanga. Ia le visiti. O le hale mea ka ko, vivisi e fua tato. O le hale mea la tanto fa no noi. Ia fingo fiarka. O mea eva ai e o tato manta e fa longo e o tato taringa. E fa o Sofia e o tato langona. E le asona i se senga marapese le vata umanina tato. Ia ta ilo ye pe ye si o so isona le fia. O le pese fa le nganga. Yanta u yemala fa la ngoti. Te ele fit. Ave ese mea nga mo ka kolo. Ese fu la na ngona e mo mai. E te mai tau pe malo te fa no malo te fa. Malo to lotto mafutia. Ava ku amai. Ua le ka ngo e mka upure tala no ia. Wala umai mre mau nga sumrola olai. Tano vai a tato. Yo, tano vai a tato. Ya. Ai sila ni la i upu fai o le malo ni sila. Yele, ne ua mai a le ministale le ole. Soi fu malo loina. E kusa peor kama amila le parmi ya Christopher Luxon. Ya, le ministale o suia le ministale soi fu malo loina. Le ministale ya Simeon Brown. Manatu, o lena wha manolo umale fono whaatonu. Ale soi fu manolo ina bole te whatu ora. New Zealand. Eoi, pa wha manolo. Pa le ima se si tono le fono whaatonu. Ia pi taila, wha mele wha mtalanga ila so. O lea ole antoe wha uru fale. Ia pe ole antoe atu tonu. Ia sui ole fono whaatonu. Ole soi fu manolo ina a New Zealand. Ona o le tausanga na se mawaiantoni, o lena ave ese umai ila tauia. Ia e tuantua le tangata e suafa ia Lester Levy. Ia vele ma komisina o le soifu malo loina. Ia ma o le afa pelea. O le tele o tautonga i o te vai e tui. O le antu le ifale mai, tuto tasi, pe tuma oti. Ia, o le afa pe fuila. Ona tanga tape afa pele moni funding o neibia. Eoi. E le o se tau ngō fieta e tau o meni o tonga. E le tau ngō fie. Ai a mou fui le lewa noe whai se tau tonga. Whati te ingora ngā o le vai. Ngā o le lima. E ampo le hawhai na o le tua sivi. E le tau ngō fie. E ala na whai antu lau tala. E ala o na whai antu lau tala. O lewa o tau liri maina. Ia le mako pidi i le vai te mile o kisi masima le tau sanga fole le matu i enu whana maa. O tilo antu la ia le tau e whai i mei o tau tonga. Sori.
Ele ngase ali le tau. Ya, mana tua a whai o le citizen New Zealand, tangata no New Zealand. Ele ima sau se le nia. Ona o le wha tupe. I tupe ale malo. Ya, wha pia la tuan tulo I tua I no whanga ia po o whalema I tuma o tipo o whalema I tutotas. Ia po le private sector. O longo winga le mokua kaunga ale hila sau tupe. Te li lo ia wha sa ama ia o tantu ia lala I nai Hawaii ma Amerika. Ai ele tala no wha alongo I whamai. Ale ai sau health insurance in America. E wha ia si taunga ta. O le vainga o le fuma. Ia langan teilea. O le wala wina o le ambulance. Ia. Ngau whaka ia fo le vidinga o le mea ngau le ambulance ia tātou nei au kilani. Ia. Whama ia so la sa tau whiolo. Ia la au wha so solo trai runga pe ia na waiva vanu ra waia. Ia fufu ia hele me le mamao le me sa le ambulance. Ia. E mo ia la. O lai lalo I fol se lau tala. Ai o le tala na ufa anong te le no. Fa sa me ke wo se si fa mai. A le ai sau health insurance I todo America. Fa me pe u mai lua fe le tolu afi tala America. Ia. Ta ilo ye. Te le ilo te ye pe o le ale sa o le dame. Ai o le ngania ia le. Au na fa tau va ai le ni va ngola woli me o lo o tutupu nei. Te ka ko fia si mea ka ke fia. Tātou fia se mea. E tātou te mawai le toa fi mali. Ia mawai se koa. Awai pe ona fai antu le temi wasola. O tutonu ainga. O le uso I le uso. O le tuangane I le tua fafine. Ua makua maa saile rau fai. Ia ono le tulanga. E pe o le hilinga singa se ambalo. A le sidi. A whai o le tātou te whaimai, si ka ko ka kalo aku I le rik. Mori. E re a fio mai le rik se I vanga na o le timi a fio whaalua me I le rik whaola. E wha masino e ua oti mai o lo soi fuapea. Fuka koe a fio mai leo le rik lalangi. Ai, ua tofu I tātou. Ma le loto whaintalia. Ia ma le loto foile le fuatia ifu. A tātou mali lia lava. Ma tafa se finanga. O le anga ko fia. E ka ki fia. Ai anga ko fa pia mai si fa kani se ia fio sol. Ianga. O le fa mel talantus. E ka ko kere mai no le aso tangata. Le aso o lona toia fio fa alua mai. Ianga. E fa masino e uoti ma e o lo soi fua pia. Ai o lo iante o le kima le tatala. Mo lo fia. O lo fia, ma le tātou fia. Ai whakaki e mga wharemuka upure tula I maisa. E nao le whaanoa no wale me mawai. Ai o mai ka ko, si siva maka ko sa arangi vahengo le ahu. Ewe, ua inua ufuala. E bea ngau whaia. O le lela aveka o konga le private sector a New Zealand. O lo nawi. E o noa whai nātu I fo I lele maka ko. Ala ka ko sosoangi le maua antu le malo New Zealand mo sami. I ta o tonga o ngase o nai o tātou tangata I le lumana.
Silfunga Mali o Leano Samoa Spawn Breezy. Malabe silver fight going na lau pele e na Joyce full tasi bidu John Daniel lang tulay tasi si Yuli malau leifi ma telephone and ya la tasi la denya wawli. Ia, via leli u mo le no e to e pena fo na fa o ta to por kala me lu tau mo oe e pe ona yai o le fa to to mo mo non fa po lima e fia fa tawina le mo ta tau e fa pe e fa longo mai le tangata poto e tupu ai pelo na poto o le o ma fa fo foi e mo e ia le poto e pule ai vai ngolo na lua al fa soa sa tu na tu le da so mo vai aua nei muta le fiola o ina alua wo mal tangata poto e wanga e poko alua wo mal ngoi e wanga e ngoi o le mea sili ona taua pe a e manatu le wanga ngana foi le ata tau samo e anga tonu manu o le fesili e le ma foi na e malamlama se wanga na o e fesili fa pe na uma la vaenga le ta o toile lui tau le aua nei muta lofia malamalama e a fua mai I loto anga te fesili aua o lo fesili so e una e malamalama mai ma manino lelei I le ata ua wha manino mai ia e ele mau vole ata tau ka fsi so o ke le ase e le anga lau wha longo pe le anga ukaringa ka okola ia I le tangata o lo tari mai ai mo o e lava ia ina ia e malamalama e au na e fesili na mana ia ile mauna e anga tonu manu o fesili o ila le ta oto ile lu ile aua nei muta le fiola o ina aua ai fesili ona e mala mai le pa pena la le lu I mota tau ile nei foi vai ngale aso fa muria le tua ia choe ia e muso foi va lo fili malo fenga ia se maya ula fano ile afi o le taunu unga le na o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa I kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uni uala talo tawi Satu lilo aina pea uele amanga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo uloto ele amanga paia tama vale ua ia filia molo na fina ngalo ina ia o fa alia o mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu o lona matautia watapunia nei ole alo fatunoa o lo ua tua ile lalo langi atoa tangata onu u esema o esamoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama ilona numa ua ia toe alofa ina ua
ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga. Le taimi lava lea sa vala awa i le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa faatafia Ua toe alofangia ina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea e vaaya A o fea o lo faa tua I le atua e le vaaya E a fio I mea lilo ai le o le faa le tino Faa ia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe au le na ua fa ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tou mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o le alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa mutaina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molona finangalo ina ia o faa alia Awa e le faa vauna fina ule anganga o le atua Mamanatu o tangata Watapunia nei o le alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u
sema o e Samoa o le fe au le na ua wha ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapuni aina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga ua tapuni anei ole alofa tunoa olo ua tua i le lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe au le na ua wha ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapuni aina fo i le fina unga sa whaia e tangata malona anganga ua ia tapuni aina fo i le fina unga sa whaia e tangata malona anganga Malo fongoa mo le nei foi aso ia fa tala fatu tapo inga le tino le nei foi tula mo tala mo la no tapo mai tala tomua fa to ese David Seymour mo le tomo titi sa mo le me ai mo tomo jaonga le fa te ai no Phil Koff o se fa no nga telele mo Winston Peters ta longa ta pena ari savea mo se taua malana au mo i fa fomaya i fa la glino ni tala o fa rienu lua onga le onga Gisborne sa mu wese tamai titi mai se me ai lalo le porkala me malo e se palaia me ai mo tamai taonga sa vala watu ia le minister ngolango o onga ia David Seymour e fatu ese o le mu o le tamai titi e pena fatu langa inai o se a pianga lona lua le o le mu po le second degree burns o i ua nea i le lautelo suenga o whaia le sa ngale mu i me ai e pena se palaia le company a le compass o le urua onga le onga whaale o no lua a le Ilminster Intermediate School Jonathan Poole ta ia longa le porkala me morning report i lona mana anga o iai o le tamai titi salu e umaila na me ai o le cottage pie i le tono le pusaunga po le plastic container ma nga ia toa i le laulau mo ia i loa i le mevela tele i le uina le ma palasi ai lalo o le palasi i lalo le me ai o sala lau i vai o le tamai titi mai ua nei i na mo mia tong fitinga le fale mai mo le mu fatulanga ina lua wa api ai muri ane ai fa alia pool ta tala no ai i sui o le opiso a o ngai longo i adi tūlanga sa o le muo nei mea ai ale porkalame mai ua nei ai i le vala watu Seymour e fato ese o se tasi nei o le ano noa i o whaapi tauri uari le mai le porkalame mo mea i tumai tia onga le malo talu mai ona toi whaatūlanga e pe ona tele i ai wha tionga o Seymour o lo i ai lana vavainga po o lo i lalo lana vavainga i a lea porkalame o tele tonu ele i professor tūla whono i le University of Waikato o le manatu whaari o lilo mai ava Phil Koff, tāri mataita ina ile ave se mari to finga hai komisioni i sire Peritania. O se sori tula fono em fen whaate ai nai seis. O le whaate ai no Koff, o whaari ai le minister mata upo le vai pafo va vasta mana e Winston Peters, o se whaai unga whaano noa te le ai. O le whaate o Koff e mafo mailea, i lona whasiringi ei no se mana malama o le presidente o Amerika Donald Trump, i tala anga wha mau, i se wha moe sa whai ei lon tona. A whaari ai e Peters, o se manatu whaalia o se tui o le malo New Zealand, o le mo whaona wha wawana ngā lue la ngā luenga, e peo na iai le wha moe, e langolango ai le tūlanga o iai le malo. O whaai ngoa ai e Peters, i area whaai unga mo le whaate eina Koff, o se tasi o whaai unga Peter Silia, tu leona whainga tā ua i whaia, ma o se wha no anga tele. E sa whaalia Professor Al Gillespie, o se whaai unga e ta ua mi o tunuina, o i whaalia ai le porkala me le morning report, o se manatu whaalia o Koff, ka le tala whenga iai. Ma i tā uai, o kawhe pe lava o isi sui o le malo New Zealand ma pasta, e mo o mia le whai masui o ainga le tunu, pe io iai pe le ai. Ma le temnei, o la ngona whaari o New Zealand mo Donald Trump, o se la ngona leo le ngungu, ma tau mo whai awar whai joina, ai pe wha manu aloto i a teia, i so o se awala.
O whaalia ila tō wha māwa po ina whaali ngā re vaengo I tu ai ngō tangata kei wailoi o le Pride of Wellington. E ui lava I whaui la vea sa whai e sa uninga au kilani makalai stete. Ai wala tō tilo e whaari liu le lau mua I se nua tele I le master nei. O le tausanga nei e whaai longa I le tausama le tausanga. Talu mai le saminga mua whaare tausanga le Pride I le lau mua. Talu mai na whaatō sina mo le tūlafa no toi tiu teu. A le homosexual law reform I le afte I sa lau varu sipuruono. E sili ama le ono sifulu ia wha moe ngā whaalo tui whale whaia. Ma le limo sauringa te tele le masino mati, I le autu o le tausanga nei ua I loai, o le torona atu te aniwa niwa ki te rā. Ia po le the rainbow stretches forth to the sun. Wa aria le pulu o le savali le Pride Parade, Craig Watson, e tau o tele te ngato le nua o na samina ia o lato I tu aingo. Ngatan, e ere marmanga, o se kulupo tangata mai whafoese ma le lau mua, wa fuafua e anga iatu te te whalinga le Pride, I te whai unga o le vaiaso. O le iuni o whai masui o le tō tele o tangata tu stalam whai li poti al kampania le Ansted Me, wala tu whalia, ua papole tele fuafuanga le li bilionea mo le pule ina o le fon whatonu leo o le kampani. O le li bilionea ka nata o lo whamautu au kilone nei, Jim Grennan, wa ia taita ia se ngā yo ngai am estea le fona whafoe o le kampani mo whasalalunga matala le Ansted Me. Lea o na ina le lominga ale New Zealand Herald, o le leitoa le News Talk se beat. Ta ia longa le fona whafoe o le kampani, wa manao e ave sea le vaenga tere o whatonu o le kampani o ye nei, e sui ai o ia male isto tolu, wa whiriwhiria se whatonu to tasi o ye nei e no foi pea. O le ali pilonea sa ia whatouina le se 4% o stea o le kampani, ile amatanga o le nei vaiaso. O Michael Wood, tēni whapitoa mo whiutana inga ale uni ale etu, le uni o lo whai masua lau tistala le Ansted Me, wai whalia, wai iaiso nā tunga runga tele. Mai e tā wai, wala tū tilo e whasarongo tulang whapea, e le o manui o lo ariri mai, I se tunu o le rangi. Wharia Wood, o Crennan, o lo whaamaumawina I alona tomu whai, e whātō sina ina le whaia na o li potim whasalaunga I lunga o wala sa tenga lau tele, I New Zealand name. O ila tau sa tali atu le taima le whaala velaiva sa ngoto le vaa o le pita le samia ni sila ale manawa nui sa mo wamana ieina. Whaari ai ale malo sa mo pepa wha maoni o le amana ia po certificates of recognition. Au fie matupe siliva ua iloai o le challenge coins. A tau atu I tangata te to tasi. Sa winga ese o lato toa mamati le kila o le whatinonga o le lato filsani. I le taima le whaala velaiva mo le lave ia I o tangata wha pema le pita a New Zealand. Mai au se tālia, o se tā mai simarwhi tausanga tā I saia leo leo tuluai, lona solia polo so whaia leo le pāpuipui mo le puipui ngan malai vaalele, ale Avalon Airport, maulu whale ai na vaalele le Chetna, ma se whana ua utuina I pūr whana. Vaalia leo sa tali atu ni ripoti se I sa tau whai oso I lunga le vaalele I le malai vaalele, e Keelong, lata I Melbourne I le te au le lua I leo au le nafi. O lea tama mai Victoria sa I saia ma se ofu whailoilo po le high vest, e tari tutusa ma ofu whaailoilo, e ofu ina leo whainga luenga le malai vaalele, ma e sa po ina e tangato le pasese, I lungo le vaalele, o sta uni tu wa ese le vaalele mo sini, ma tau fio fiai, se ia taunu atu ia leo leo. E ta longa, o wore a be ma fili le whainga le vaasarei, a o sta uni atu ia ari kavea, e ta alo whaasanga tau ila na au mua mo stei mua, ina ta amaru sanga su Parakapi Pasifika. O sa uniuni ale kapteni ale Moana Pasifika mo se tau feu ma le Hurricane te Albany le asla taiao. I le mai ai ona taalo I talonga se lau tosu tasti mo le Hurricane. I le vare luafe si tolu, ma le luafe ma le lufu tolu. Pali e savea ui e loa o se tau tele li te milava e fita iai. O se mea le masania I a savea I le talonga. Ona sa le ai masona manatu ale a taalo whaasanga tau le Keynes. I le taalo whaasanga tau le inisi ona uso ta alo. Ia ma le awa tele se mea ua whaia mo ia malona ainga. Ma le telo te usanga o lo tau tuai, apetai, e le o iai sona whanau noanga. Ai e tā ua, sa pisi lef teisi a te ia pe o ia misia le Hurricane. Ai sa tali, e le ise mea o la ia misi ai, a wa o le o iai nelo na ainga, o na tanga tai au kilani. E o mai le teminei, e le I maua e savea, ini a vea, ima I ona usa ta alo mua I le lau mua, ai o iai lona langono, le a tumu le pusa o lona telefoni, I a vea I lea ini tala whaulula, ai le amateina. Talonga. O whai ki oina lo te tukiri, ia le awala sa vava ia le Supalakapi, ia vaenga o whamalanga inga la ulakapi le Fijian Drua, o
o se tau singa le i toe le te reina. Ma le wha moe, ia aua nei toe adi mai lea tula nga wha valea. O te kiri sa wha na whiti e pēna veai ma te alo longolonga Australia, te alonga wha wā malo, i laka piu mai lua, iuni maleliki. Wa wha atana wha i tonga i lelea, se tani malo lelei, ani sila. E ma fua lea, ina o wha malo sia ese, e lau laka pia le drua, ma le lato potu le whalitani malo neibia. E unone ma se mea o iai, ma malo lo ai, e toe nai tūla, whaia le lato ta alonga mare Harrigan, i le tusa ma le lua vaso ma vai. Ai o le lepe pia tele o te kiri, o le awala sa ngā whai o fisa ma le whapi tauli. Pe a fua atu le tūlanga o iai asa nei. Ai le o mawhaina tāpena ina le leia wheo inga i tā vale, mo se aula ka pia o le whaamisanga. Ni putia ai, ina o tūlau ele New Zealand nei, ai le tā ina le ma le lua le mai ronga po. Ai toi se fulu ono i tūlai le tā longa ma le Hurricanes i le malaya whai tau i tūlai malanga iai. Tā le maua le drua le lato pasi. Tā tau fia i lato e wha mawa whaina le supula ka pia. E mo mori ai lo lato wharitari malo. Ina ua ilo muri ane, o le se seo le company pasi. Tā tau whao fiofi e lore au le drua i tua le loli. Sa tau fia, e mo mori ai a lato atu pau maisi meo talonga, ale au. Talonga e te kiri le vanga tala le AAP, o se mea whama, le valea. Aina o taunu foi le wharitari malo, ai sa lato whastoina whatasi, ia le wharitari malo, ma tamo le au le Hurricanes. Ai sa wharia le ovisa siro le kalapo la kapia le Fiji and Drua, Mark Evans, e ulawa i le whafi tauri sa lato te iai New Zealand nei, ai o tilo le na au, i luma. O le aino i le nei le tino e pūle le soka le rangi le FIFA, ia li talo sanga mo le whaopopoino au ta alo mo le tamana sanga ripo le rangi le luafa ma le tōspuru i le oros ma le wha au. E whailonga i sela o tau sanga o le tamana sanga e pēna lato wharia i le sto. O le tamana sanga o le luafa tau se furu o le atari malo i Morocco, se Pania ma Portugale. Ma Argentina, Paraguay ma Uruguay e pēna sa urua i tari malo i le rua i tamana sanga, o le atau whai tari malo ne i talonga te tolu. O le tamara sanga o ripo le rangi o ma 11 whalau te leatu mai i le tosma le lua au i le whastu walu. O le tamara sanga le tosanga fo i Mexico, Amerika, ma Kanata. Ia, o le vainga le nai tala le nei aoli, anga le lei pia leisi, ia toa fia maria mea umaina tunu, manuia le so. Fatalo lau tala ne o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e le lei wingo le tau, ma o le a whalongo ina le savili mai sauti sifo mo le nei aso. Ma o le a malosi mai i le awa uli ma le a fiafi. Pe vela wha mawina mo le so e luas fulua tikeri, ma lona malu luas fulima tikeri. O le a ngoto ifo le lai le a fiafi ana nei i le toi fitu minute i le tula e valu. Mo le aso atai au e au waoa mai le tai au atai au, ma e iai nei timo to ulu. E angi mai savili mai sauti sifo, whalongo ina le malosi o lona angi mai i le awa uli ma le fiafi. Le vela whamawina mo le aso atai au e luas futolu tikeri ma le malu luas fulfati ikeri. O le ao soa ele la i le tai au atai au le se fulua minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto ifo i le to iwa minute i le tu lai valu i le afiafi atai au. Lau tala nau le tau mo le so ma le aso atai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. For
Timmy le wan tia radio Samuel le divang le so le wa se fulu ono mala fa bidu tu te ni le tu line tasi fa ten tia se uli mala le fi mo anta tu tala pe re fa funga tia le divang le so ya ole antu e udan tu le tu line lu ai la wo le ding mo tu ding fi fi la ngol le fa tasi mail vertellinga ya le ala au ku so fi le le tu mala udanga le Enterprise Motor Group e manu kan fa tala tu le vertellinga le ala ma no so fu ya ma no fu le on sai wo mo le ding yes. Ia, marole. Tawa tai foi lau talainga ia maro foi le mo tau tuai na se tato watu no ia. Sao lele lava ua. Fai wi ko le vai aso e tu la mai. I te lo maluenga ma lava singo le maro se tato watu no. Ia maro tawa tai. Le tanto tau fai fa malo le vale tasi lau taringa malo le on sai malo le tutua. Tanto o le foi la mtanga fai ngol le ve aso mo mo le basino mati. Sulung matango fie mbele la, ya tutu le me paulo wo solo te maalili o lono winga o na e mana ia le tanto kofe ma le mailo ma le lauti. Tau le lava o le mana ia o le iaso na o le ngata tūlanga o le mana ia le tau, le savili, ma o mai le manu. Ia, o toi ngā tau le iau ngā hule le a o le ese tūlanga hule le o whai le whale ia po ora o tau sa ili sa o le tau leia ne sa ili sa hule le waile o le vela tele tūlanga whapena ia ai o lo mawai le vai maru ia tūlanga ia o le kofe mtato wa mailo ma tūlanga whapena Neli, ia o le mea nauti. O le mea nauti wha mawalunga i lava le tautua le Enterprise li lea. Ia langa nei ato mai na. Te langa anau la masila muli nei wa maua fo ina. E malo le sai malo le fa malo si utanto o le mai le divang o le o le ma to ai u yanto a miso fi ngalo lo tampo mai lo tanto tu. Ja, Simon Mato wa no ia pa talo pa spo ile le fa fonga ma o se tato wa tulu ia non fai fo na mo ta fa talo le tu la le so o le oli ia pa talo fa ma o fo lo pa tu ia tanto me price nei man ka ia iso se la sino lo pe mai male malo se tato wa tulu ia o do tu ma la va ia tato campaign ia pe o masania ia le tato tulanga le on tato cash bonus ia pe o so si ta vale la va lo ia le ate tala ia o lo ia fo tulanga fo ia o sta vale lo ma wa le ake di mesela lua ke di mesela o la va le to lua se ia lo fai la la ku dinga ia fa pa o ta vale ia pe ala fo ia so swani il paquete fo le vai sta il fai ta fo io lo ia le to tele so tato o tulu ia o tulanga tato ta vale o lo o so se to inga ta vale le timing nei o lo tele tato ta vale fo le iso se le ngata o ta vale dia niu ia po le wa male do tolu do fa tulanga fa pena ele ngata tato piki apu o hatchback no meu tulanga o hybrid mam tulanga fa pena o tato ta vale tato veni o lo ia fo ia cochesia mo o na ia ina totele tai valu no fo tai tu no fo tulanga fa pe ia lo mo tato lo fa ia tulanga lau trade in ia o lo pai fo enta ia ma to trade in ia tulanga fo le si vai no le fato watu marka vale ia o na ia si tu ko la toi sta vale o la tom ia le pewa fa matumba o fa te am tulanga pena ia la lo ta se pe meni ta va fo le wo ia ia nei vai no mana o lo fai fo no fa tino ina nei tato o nanga nei mankau o le tulanga fo le i tato fo le le mo se tai e suma ai o no fo fanga tulanga ia o lo ia tato website enterprisecars.co.nz ia e mafai ona e matamatai ia pe fai fo ona e sila ia i tulanga o Tavale ia fa pe o lo ia foi male link fo le fa pe finance lo Tavale ia fai ona fa tino mai ai la application ni lunga online ia o tulanga na o lo ia le tato ia lo tele tato Tavale o lo o la lo le nei fo masina ia mai se fo la mtanga de masina ia fa pe o lo e lunga market ia po sa ili fo so sa ia
o le mātou numera lea o le o Barcelau, ono tasiona, whātasi vale, o Barcelau, ono tasiona, whātasi vale, ia whai sota i mai le sunga le pule ia Terry Cohn, ia ta māpo ia tau o papo, ia lo ne whaitanga te ale ala au kuso fiele lei, ia mawhai ona vili mai ma tātou tatala noa, ia mawhai lo po i tūlanga o le mana ongolo iai, ina ia mawhai ona a ngai tonu ei se sosoani e tawai, ia pokamua, whaatai tele mo wava noa, whaatai po tātou le tio, mo le whaajoa inga fo le tautua, an enterprise, ia le whafonga anga se tātou tunu, ia mania fo ia le nei whaiwa nei mai aso, ia mai se 45 sao ia tu le weekend, ia tātou toi wheloa i se mala mua, i le lofa maleanga nei le tua, manuia o whaiva. Tai. Tātou mai tasi pere, trai le tauwhai a le ala, au kuso fiel nei o le Enterprise Motor Group I marakawe pere e whaafonga ati eisa I le susa, I le rivaingo la holi po le fiafiana nei a misilanga antu le whai, unga ole nei fo I vai aso I le tautua mara unanga I el fo I tamali I o le tātou tanu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. O le ngalo le tātou programa sani o la reto le ola pe a whala tasi le awa o le reinfa talawa antoi se uso Java leo tiano le alofi o le amola o le whana le fwo o mele fili o tama o le veitau o le tau manulu ai le whai atu asis tialu fo tutu I o le whaleo si ainga na kangora I ka penga le whangua mo le vau sāra ko mumu sāra foi Maragana risiko inga ka koe avi vai ko ye mele loto malefantu ya o le se tupe le ja a meni fa mona van tanafantu ile ria o le le mua e dai pori rua va be fo ile nga uto muli mal inga e dai Perth Australia tanto umalo fenga ma chiuche ma fa lo filima le so tono New Zealand ma fa fantu fa tanafantu ya to ma no le no sai ma lo vai e kangar ko mumu e kangar ko mumu e shanso o ngale kit e la ngale wa ma kanga saule mo le me o le manu lo fo ile le nei vaita ina nei te u fa le tono to ma se si o tanto to fa wo le radio Samoa tasi libe tolu a mo por kalamela o le ma fonga mo What you done, my baby? What you done, my baby? Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got so lonely blue.
you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got so lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got so lonely, 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 lonely blue. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so sangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiro ai tātua te nuu i le suafa manu malo tātua li I whaola o Yesu Keriso ia i le neifo I aso wafua I mai e le tua tātua porkalame o le areto leola. O le Jeremia luas furuiva a le whai upe fitu e whapea ia o tau sa ili fo I ia manuia le ai o tau whatawhea iai o tau. Ma ia o tau te talo atu iai Iova mole na ai a wā olo na manuia e manuia e fo'i o tau. A le upu mo o le aso le nei, ta talo molo tatou atunu. O le whaitau e whatatau I le tusi a Jeremia na tusi ma ave I le tawhianga fo I le papelonia o tangata sauta. Fe mea I tangata sauta ma fōlinga mai ua whika tangata sauta I le pulea ne pukanesa I papelonia sa whaatawhea I le nu. Kusilo iai ia au na le tua o Jeremia le tawhianga le e aua le fe mumu ia pe aua le pole vale
Ai ole me fai te talo mo le file mu ma le manuia o Papelonia. Ia wila o nga ole tusi po le fuai tau e fa te tau mo le te talo sta ngata sauta mo le nu esele o Papelonia. Ai ole me silin tau o lo tangia mai. e mana tele le te talo le au fatu tua. E te tau i te ngata fatu tua ona te talo mo le manuia o le atunu. So, e le upu foi la le mo o le asule nei. Te talo mo le manuia ma le file mu o lo tatu atunu. A fai o le tangata fatu tua o la muta fai oi te talo mo le manuia o Samoa. E le opo ia se lilo i le nei vai tau. E le tūlanga le mautonu o whainga upu whai o le tātou malo o lo o iai le taimi le nei. Wea ai tangata ua ese aka ngaka e ua confuse le tele o tangata le mautonu ia le tele o tangata ia o lungo o Facebook e ai lungo o Facebook o le whaalinga manatu. Baua mea kaka ufai o le whepunga lungo o Facebook whaali e o lātou manatu o me foi o whela ua inga o tala manatu o tangata o whewhaasala whaasala kua isi kūre si tū whaasala isi tangata isi tū tala le mawhauwhau o tangata i lungo o Facebook ua makua whemi sai tangata ua atili ai o na whaatupu le loto ti ngā isi tangata ma le loto ita ma le loto wheainai i le vā o tangata le ai eise while mu o le atunu. Pada ole whanoanoanga tele. Whanoanoanga ona ole tele o nisi au nā le tua. Ai mai se fo i la tau e ta ua oe whaatua tua i le tua. Ua involve a koe malatou. Pisia koe mai la tau i ka longa whaapolo kiki o lo whaingei. Wale ai se upu while mu e watu. Ai ngā ole whaapopo. Kai pio me whaile le ole whaapopo mea ai le afi. Ai ua le ai so la tau ngaluenga tā ua whaapei o mga ole tua la tau te whaia. O lo manino i la fionga pa ia le tua, le matafa ioi a tangata whaatua tua, po tangata whaalango i le tua, e te tau o ngā whai malikala le tua ngā whai, i tangata sauta. I au tau sa ili i le manuia, ma le file mu o le ai. Ona winga, whai fionga sa ili, e sa ili whai mai, sa ili i le tatalo, o le kakalo, ma i au tau tatalo ina i a manuia, le nuu lea kouke iai. Awa a manguia le no o nga manguia le o tau ma o tau ainga so le marka fa yoi la tangata kerisiano o le tatalo ele o ska ko ka fa yoi o le feo soi foi me le fa yei porki o ista ngata le o ke ai le tu paual me o le mangumalo yei me fa ya a oela le tangata fa tutua e te tatalo ile tua au mai le tua le file mu mako kofi le tua tangata sao taimi sao o le tua ngā ke kofia, pe mai kala fo i le tu spai o le tua ngā ke a mai te ngata ilunga, ma ngā kuua ka ngā kailalo, o le tua fo i koe kuua ilunga, ia ma koe kuuma ilalo, winga i le unga le aso, o le a ao le tua e ngā ioi, pe a whai, e ta talo, tau a nau, tangata, whatutua, so le kira mo kako, ta talo, o le matafa ioi, a tangata whatutua, o le ta talo, mo le manuia o lo tatu atunu. Tu upea mea ka ngaka whai porukiki matai taile, porukiki le taimi nei whaingol malo. A o tatou, back up lo tatou malo i le tatalo. Whai maikala le tasi tangata o le tatalo nga ke whaangai o ina le a ao o le tua. A tatou tatalo whatasi, tatou o e whatuatua, kiloa, e whaia le tua le wavenga ma au maia se malo e sili o ngā while mu wai tātou ma manguia o tātou ainga. Whai maikala tu spaia i au tau te talo mo le malo au kou kakalo. O ngā wha manguia leo le tua i le malo ma manguia tuai o tau ainga ma o tau whanau. So ia wha manuia le tua, wha manguia ka kou whainga malo, wha manguia fo i le whono o lo usuia le nei taimi. Ia wa aia le a ao o le tua i mea umalawa o lo whai. Le tua whaafitai, e oi ngā lu ngāla lo, le politics le nei malo, a ua matui loa o le malo, e leo se malo e pule awa o i tangata, o le malo e whaangai oi e tangata, ai pule awa o le a ao lau fio,
e whaia lava lau whina ngalo. Whaamanuia le nei aso si o mātou tunuu, ia vi ia lau suafa. Amen. Awa
taifaya tua uile saolo tunga. Su whakamalina o solofa sa ang malabese wa whaingoina e yaile file mu e pua puanga. Ja, mole ang tilanga whaptai i le sunga i le whiwhi au ia pasta la whai le kopa o le Assembly of God i le whianga lano le motele sa la whaima le polokalame la arinto leola mo e maha mo i tātou umalawa i le neia wauli. La te mous whapuponga i le vaya so asau i le lofa malanga le leo le tātou tāpa o sili lunga o leo se antu toe se fulu lima ma le whamiruto n tālo le tulai lua tāle lua tala e peora au nātu le tulai tasi mai a se iuli. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O di sine o tātou whaalinga ma whaasisilanga lau tōna mai lau Official Radio Samoa wa hala walelonga pui li o lau tōpa ia ma lo o tō mamalu di si fo i wha moe moe nuu a whianga i kāle si tū ma lo wha lampa putonga a inga ma nisi fo i o polokalame o le a whaanga solo le wha ingole di a yeso e bila vada basidia i momoantu i le tātou whaalinga o le tusi o le songa ma le tusi lea o le vau filifili. A wadi ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e ma wai whaalopenga o Samoa i se sifo tutuila ma marua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matawhai o le matai le whainga o whaalo lave e pe o whai pui ponga ma liu o le siu singo a inga fe sila whainga o Paolo o si i whaalo alo whaalangingo i kāle sia ma le tele o ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu pān tolu ono Hobble Avenue i Manukau nei e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala o meila tātou ofisa i teimi whainga luenga i le lua o nalua tasi lima i watolu lua o nalua tasi lima i watolu i le tātou mera e pei ona masoni iai. Ai a wheo nei le leila usa veu i lunga o le penga ta wha ilangi. Ai le ai ma se si tau fia oi. Na ona wanga i fulawa iai. Ia ona tala i le ilalo le Shop Radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz o le whaik mai i leo lau oka avantu sao lava makiliva hantu i lau mauta po o lau lawa malau anturu o e no pia iai i le nei fo i vai tau o le tausanga. O le whaalinga ua whaingoina Rewa Summer Games. E moa i whaapoi tu vanu i lau whaafongaanga Samoa. O le nei whaasilasilanga e whaapitomo le tūmalo o manurewa i Aukilani. Wa tawhanei le aso to nai nei le aso vanu o manti le aso antai au. Mo le Rewa Summer Games e whaia i le Mountford Park. Mo e kalesia ma futanga a inga ma so se tasi e fia a wain ai le eise tutongi e maua lava doa so se tasi e fia whaata itai have a go i ta longa o le kilikiti volipolo ma le laka pipai e tele ta longa mo whanau e maise le tele o whare ainga o le aiai o le taimi mua le nei o le tamasanga o le Rewa Hard kilikiti e vitau iei awa Samoa ma au mai ini tia o le aiai fo le tamasanga volipolo o le anta aloi awa Samoa ini tia ma Maori. Morisi whaamtalanga whaosotai Italia Tipelu Masters i le telefoni o le olua fitu lua whawha tolu tolu tasi tasi olua fitu lua whawha tolu tolu tasi tasi au ringalo le Rewa Summer Games i nai le Mountford Park i marurewa i le aso a Taiao. O le whaalinga mo le tūmalo o si umu. Whatulo wantu Samoa o oio le hao mamala, tai nane wheo i o le tua i so se whata. Ai o se lau le leila nei e moli e tuai se whaawitai a o se whaamalo. Moli tūmalo si umu, pa ia ia sa somua ma tama ia tu malio. Whale lua o tula whale ia ma ia utai le ua ma le whale tolu.
Paolo Mangafa Emmanuel de no ui ua vai se ngā tātou te leo whiloai e le ngalolo wanga le lei o lufia au ona o lau manatu i lo tātou no whaafetai i so se foai le to ina ia Iosefatu ma mafu ma iala pātea ti a kono ia whaafaletui ia po whaafetai ia mato fantu livi o Reverend Felice Materina Tupuola e o lupe whaalele le nei tu malo sa toa iai ia lo tātou sa. A lo whale tua ma whaatumu lo o tau ngao i so se mea a o se umai o ni ngā ruenga le lei e toe whātua i fo i nisi ngā ruenga e pitu sili antu ona matango fie. O tonu mai le tātou lau le tusia le kāle si kātoliko i si umu e tasi lava le lotu lea ia i tātou na o sina vai ngā tupele titi lava e wha umai le ho ale e kāle sia. E le o se mea tele ai marantu le lau se i o tātou koma mo sina teimi pupu ona toi longo atu leo le tu malo ia alu lo matato fa fungane le radio Samoa ia molisi toi vala wantu fa tainte le lava lo sinia e to faiono tu pola lafi tu la to faiono Samuelu tanvasa mantu u talai pa tu le pau molisi fa mtalanga e winga le tato fa silanga le da vala wanele o lua fitu lua ono iva fitu fa lua ono o lua fitu lua ono iva fitu fa lua ono fa fitai. Fa silsilanga mo le ainga sa lua fau o le asa sopo ia le manuvale i le fonganti e sau a ua sau ngata fo i le tia e pei o le tanga tia na yutu malama le mele a wala fa fungaanga Samoa ai mai seu pa ia maululunga e tu mau pea mai le amatanga e o i le ngata anga tu lau na lava. I le amatele pa le wha alalo e toi wha marantu antua i le ainga sa lua fau i le pitonu o ta fito i maangiangi. E mai se paulo mangafa e maululunga e malua isi o mantu ainga i Samoa matulu inga e fia o le lanulangi. I ala tātou mafutanga masani e whaia i whai ungo masina te tasi o le awatanu ina i le aso lusfulu iwa o mati lua a whelua lima i le tulai lua i le awoli a ngai i le wha i le fiafi. E whaia le i le monto o le teitei fono i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Mole ma de tua mailau la fonga e whaia i lau whina ngāna malie e pei o nau tātou whai o ngā fonoina. Anga le neila tua muli antulo o tau soifua e ma soman tuola i le aso wa tō whaina. Nisi wha mtalanga wha so tai le o lua tasi o valu o no tasi fitu valu. O lua o valu o no tasi fitu valu wha mtai o lo o seinia e le teitei fono male lau. Male tātou wha silisilanga mulimuli leo taunu mai a inga Merida. Tulauna ia o pa ia sausanga tā Samoa o pa ia le popo mau pa le solo nunu o tuia whaatini o tausala. I le awa ma le whaalon tele e tuuina antuai le ni whaalinga e whapea. O soli uma ma i lantou e iai so tanga i le soafa Merida o sale la valu i savai. Whaamole a whai te mana o mia sau kopi o le PowerPoint na mai moina i le tātou mafutanga i papa toi i le aso lusfulu o Februari lua whelo lima. E tālo sanga antu whaamole wha o mailau i meli i le tātou ofisa o na maua antu ai leo sau kopi. Morisi whaamtalanga wha o sotai i le telefoni o le olua tasi lua tasi tolu lima valu ono wha. Olua tasi lua tasi tolu lima valu ono wha. Whautaiolo se nia le tātou wha silanga le da e Epi Rosa Marina Whepuleai. Oni si dao tātou wha silanga lau tonu mai lau fisa o le radio Samoa le rifo i vaenga o le awoli i na ua. La antu le vau le tātou wanti i a fitu miru talo toi. O le tāle o le tu la e lua e maratua tāle tu la e lua i la o le rei. O le mwhai leo na e tue whaafonga i a tātou tala e peo na e whaafonga tu iai i le tu la e tasi i le au le rei. Whaamalo atu i a saleutu timu fua matu. Langa tue leo e Niko Aloa Ina. Ana Melei o Petantu Putala. E mautu umala vale mafuta mai le rivaengo le au. Yo e malo le whai o le whaiva. Malo fo i le tawa ta i tūte mga aluenga.
e pei ona ngā pātia iai lo tau pa ia malau tau manu le ngantala vai tono New Zealand o te loa le to telefoni o tau le mafuta mai a tunu i a tunu a mamau ia malo la mai a ngā kouari le ngāru ona me fui le wei tantou le vai tau soni ia ua over the beach over the beach ia le ia le faima kusinga mea ai foi le manava ina nei te ua e fa le tonu ia le ua wato atu wa ulia mai le fai unga o le vai aso mua nei o le masina o mati Marienta alo sina anti fa talavantu ile ni vai ngole awuli ya mauto umala vole mafuta mai le fingo fi vole ni vai ta io wa makwa finga ka ngi vai ka e fa io le sao le alulunga le ka o le soifuanga o le sao o le karangoa kangaka o le sao o le feo ia tangata o le feo ia ta avale o le me foi le wai anta tu i mori sole e kai sui kangaka o mai pufo ia le McDonald's po le Burger King ia pe o i pufo ia le fa ia kof e kai sui fo ringa ia so ma so o le mea lale ia kako o ngosa a fai lava lau fa so ia fa kakangi ngia isinga siniva tonu da ia fai kile un kupepe ia ku a ko ye ba ida wallet ke wa ko kong Janavantu in San Francisco le mafuto mai ia UB36 ia mi se panga uma la valentine to wala leo tonu New Zealand man to ma lo le fai ma lo le on sai a so for raile le tanto o lia o le faalaina lona winga na o le anoli mo tanto ye faalaina ai on pe lau fasma mo le tausan o te mana tuaina si o u ainga ile a matanga sayai ile matitiva si o utamama na matafangota Masio utina ile umukuka Masio mato faleo o sayai Etau patu lo na fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma uta fui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa E fa'ata ua ufangusia Se tupe mola upilia onga Ma mea fai asio uainga Lele tango lima sia uaia tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o loto ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la vaya que riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato Faita ito alua A esusu e lava le famalama Pato e te paitua Ile fainga ta ole o lama Na tau asa vai e na imatua Ele kalulua nganu ekna Wamanuia e patau Lele tango lima sia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o loto ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la maya que riso fa fitai ile luanga le salo fa o mato ai
tino ai sama ola vaya yeriso faksitai ile luanga luenga le asalufa umato Tango lima sia uai au tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la vaya que riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato ai Malo fongoa mo le nei foi aso ia fa tala fatu ta poinga le tino le nei foi tula mo tala mo la no sta poi mai tala tomua fa to ese David Seymour mo le tomo titi sa mo me ai mo tomo taonga le fa te ai no Phil Koff o se fa no no nga telele mo Winston Peters ta longa ta pena ari savea mo se taua malana au mo i fa fomaia i fa la glino nei tala o fa ria lua onga la onga Gisborne sa mu wese tamai titi mai se me ai lalo le porkala me malo e sa palaia me ai moto mai taonga sa vala watu ia le minister ngolango o onga ia David Seymour e fatu ese o le mu o le tamai titi e pe fatu lunga nai o se a pianga lona lua le o le mu po le second degree burns o i one ai ile lau telo su enga o fai le sa ngore mu i me ai e pe sa palaia le company ale compass o le urua onga le onga fa le ono lua ale Ilminster Intermediate School Jonathan Poole ta ia longa por Kalama Morning Report. I lona mana anga o iai, o le tamai titi salu e o mailana me ai, o le cottage pie. E le tono le pusaunga po le plastic container. Ma nga ia toa i le laulau, ma ia i loa i le vevela tele, i le uina le ma palasi ai lalo. O le palasi lalo le me ai, o sala lau i vai o le tamai titi mai ua nei. Ina mo mia tong fitinga le fale mai mo le mu fatulanga ina lua, wa api ai. Muli ane ai fa ali pool, ta tala no ai i sui o le opiso a o ngai longo i adi tūlanga sa o le mua nei mea ai ale porkalame mai ua nei ai i le vala watu o Seymour e fato ese. O se tasi nei o le ano noa i o whaapi tauri uari le mai le porkalame mo mea e tomai tia onga le malo talu mai ona toi whatūlanga e pe ona tele i ai wha tionga. O Seymour o lo i ai lana vavainga po o lo i lalo lana vavainga i a lea porkalame. O tele tonu e le professor tūla whanu i le University of Waikato o le manatu whaari o lilo mai ava Phil Koff, tāri mataita ina ile ave se mari tofinga hai komisio ni sire Peritania. O se sori tula fono en fan whaate ai nai seis. O le whaate ai no Koff, o whaari ai le minister mata upo le vai pafo, va vasta mana e Winston Peters, o se whaai unga e whaano noa te le ai. O le whaate o Koff e mafo mailea, i lona whasiringi eino se mana malama o le presidente o Amerika Donald Trump, i tala anga wha mau, i se wha moe moe sa whai e lon tona. La whaari ai e Peters, o se manatu whaalia o se tui o le malo New Zealand, o le mo whai ona wha wawana ngā lue la ngā luenga, e pe ona iai le wha moe moe, e langolango ai le tūlanga o iai le malo. O whai ngoa ai e Peters, i alea whai unga mo le whaate aina Koff, o se tasi o whai unga Peters Silia, tu lea na whai ngā tā ua i whaia, o se wha no anga tele. As a whaalia Professor Al Gillespie, o se whai unga e ta ua mi o Turina, o i whaalia i le Porkalame Morning Report, o se manatu whaalia o Koff, ka le tala whenga iai. Mai ta uai, o kofe pe lava o isi sui o le malo ni sila ma an pasta, e mo o mia le whai masui o ainga le tunu, pe io iai pe le ai. Ma le temnei, o la ngona whaari o ni sila mo Donald Trump, o se la ngona leo le ngungu, ma tau mo whai awar whai joina, ai pe wha manu o loto, i a teia, i so o se awala. O whaari ei la tō wha mawa po ina le whaali ngā le vaengo i tu ai ngō tangata kei wailoi o le Pride of Wellington. E ula vai fa ula vea sa fa ia sa uninga au kilani makalai stete ai wala tu kilo e fa di liu la mua i se no tele ile mas nei o le tau sanga nei e fa i longa i tau samari tau sanga tau mai le saminga mua fa le tau sanga le Pride ile la mua tau mai na fa to sina mo tu la fa no tu teu ale homosexual law reform ile after i sala u vars ono e si via valeonos fulu e fa mo nga fa lo tu fa le faia ma le limbo sa uninga te tele masino mati il autor te usanga nei o iloai
o le torona atu te aniwa niwa ki te rā. Ia po the rainbow stretches forth to the sun. O aria le pulu le savali le pride, parade, Craig Watson. E tāua tele te ngata le nua o na samina ia o lātou tu ainga. Tangata, e ere maramaanga, o se kulupo tangata mai fafoese mo le lau mua. Wa fua e anga iatu te te whalinga le pride, i te whai unga o le baiaso. O le unio whai masui o le toa tele o tangata tu stalam whai li poti al kampania le Ansted Me. O la tu whalia, ua popole tele fuanga le li bilionea mo le pule ina o le fon whatonu leo o le kampania. O le li bilionea kānata o lo whamautu au kilone nei, Jim Grennan. O ia taita isa ngā yo ingai av estere fon whafoe o le kampania mo whasalalunga matala le Ansted Me. Lea o na ina le lominga ale New Zealand Herald, o le lei tō le New Stock se beat. Tā ia longa fon whafoe o le kampania. Mo manao e ave sere vanga tere o whatonu o le kampania o ie nei. E sui ai o ia male isto tolu. O whiriwhiria se whatonu o tasi o ie nei e no foi pēr. O le ali pilonea sa ia whatauina le se 4% o stea o le kampania, i le amatanga o le nei vai aso. O Michael Wood, se ni whapitoa mo whiutana inga ale uni ale etu, le uni o lo whai masua lau tu stala le Ansted Me, o i whalia, o i aiso nā tunga lunga tele. Ma i tā uai, wala tu tilo e whasolongo tulang whapea, e le o manuia o lo ariri mai, i se tunu o le rangi. Wharia Wood, o Crennan, o lo whaamaumawina i alona tomu whai. E whātou sina ina le whaia na o li potim whasalalaunga i lunga o wala sa tenga lau tele, i New Zealand nei. O i la tau sa tali atu le teima le whala velaiva sa ngoto le vaa o le pita le samiri sila ale manawa nui sa mo wamana i eina. Whari ai ale mano sa mo pepa wha maoni o le amana ia po certificates of recognition. Au fie matupe siliva ua iloai o le challenge coins. A tau atu i tangata teito o tasi. Sa winga ese o lato toa mamati le kila o le whatinonga o le lato filosani i le teima le whala velaiva mo le lave ia i o tangata wha pia maripita a New Zealand. Mai au se tālia o se tā mai simarfita o sanga sa i saia leo leo tuluai, lona solia polo so whaia leo le pāpuipui mo le puipui ngan malai vaalele, ale Avalon Airport, maulu whale ai na vaalele le Chetna, ma se whana o tuina i pūr whana. Vaalia leo sa tali atu ni ripoti se i sa tom whai oso i lunga le vaalele i le malai vaalele, e Keeling, lata i Melbourne i le te au le lua i leo au le nafi. O le tama mai Victoria sa i saia ma se ofu whailoilo po le high vest, e tari tutusa ma ofu whailoilo, e ofu ina leo whainga luenga le malai vaalele, ma e sa po ina e tangato le pasese, i lunga le vaalele, o sta uni tu wa ese le vaalele mo sini, ma tau fio fiai, se ia taunu atu ia leo. E ta longa, o wore a ve mawhili le whainga le vaaserei, a o sta uni atu ia ari kavea, e ta alo whasanga tau ila na au mua mo stei mua, ina ta amaru sanga o supalaka pi Pasifika. O sa uniuni ale kapteni ale Mona Pasifika mo se tau a peu ma le Hurricanes i Albany le asla taiao. I le mai ai ona ta alo i ta alonga se lau tosu tasti mo le Hurricanes. I le vare luafe si tolu, ma le luafe ma le lufu tolu. Pa li e sa vea ui ei loa o se tau a tele li te milava e fita iai. O se mea le masania i a sa vea i le ta alonga. Ona sa le aima sona manatu ale ta alo whaasanga tau le Canes. I le ta alo whaasanga tau le inisi ona uso ta alo. Ia male au o tele se mea ua whaia mo ia manon ainga, ma le tele o te usanga o lo tau tuai, a betai, ele o iai sona whanua noanga. Ai e tā ua, sa pisi lef teisi a te ia pe o ia misia le Harrigan. Ai sa tali, ele se mea o la ia misia ai, a wa o leo o iai nelo na ainga, ma ona tanga tai au kilani. E o mai le teminei, ele i maua e sa vea, ini a vea, ima i ona usa ta alu mua i le lo mua, ai o iai lona langono, le a tumu le puso, lona telefoni, i avea ilia ini tala whaurula a ili amateina i talonga. O whai kio ina lo te tukiri i ale awala sa vava i ele supalaka pi e vaenga o whamalanga inga la ulaka pi ale Fijian drua o se tausinga le i toe le te liena. Ma ne whamoe moe i aua nei toe aadi ali mai lea tūlanga whavalea. O tukiri sa whanau whiti e pēna avea i matamata alo longolonga Australia i talonga whavao malo i laka pi umai lua, iuni maleliki. Wa fa atana fa tonga ile le stadi malo le ani sila e ma fu le ina fa malo si ese la ka pele drua ma la to potu fa tadi malo nebia e unone ma se meo yai ma malo lo ai e to nai tu la fa ile la to talo ma Hurricane ile tu sama le lua va so ma vai ai ole le ke tele o te kiri ole wala sa nga fa yo fisa ma fa pi tauli pe a fu atu le tulanga o ya ya sonei
Ai le o mawhana tāpena ina lele ia wheo inga I tā vale, mo se aula kapi o le whaamisanga. Ni puti ai ina o tūlau ele New Zealand nei, ai le tā ina sifunu male lua le mai longa po. Ai toi se fulu ono I tūlai le tā longa male Hurricanes ina malai whai tau I tūlai malanga iai. Tā le imau ele tua le lātou pasi. Tā tāo fia I lātou e wha mawa whaina le supula kapi. E mo mori ai lo lātou wharitari malo. Ina ua ilo mulimuri ane, o le seseo le company pasi. Tā tau whaofiofi e lore au le droi tua le loli. Sa tau fia, e momoria ia lātou atu pau maisi meo tālonga, ale au. Tālonga e tikiri le vāanga tāla le AAP, o se mea whama, le valea. Aina o taunu fwoi le wharitani malo, ai sa lātou whastoina whatasi, ia le wharitani malo, ma tamo le au le Hurricanes. Ai sa wharia le ovisa siro le kalapo la kapia le Fijian Drua, Mark Evans, e ulawa I le whawhi tauri sa lātou te iai New Zealand nei, ai o tilo le na au, I luma. O le ailo ilo nei le tino e pūle le soka le rangi le FIFA. Ia li tālo sanga mo le whaopopoino au tā alo mo le tāmana sanga ripo le rangi le luafa ma le tōspuru I le onos ma le wha au. E whailonga I sela o tau sanga o le tāmana sanga e pēna lātou whaari ai le sto. O le tāmana sanga o le luafa tau se furu o le atari malo e Morocco, se Pania ma Portugal. Ma Argentina, Paraguay ma Uruguay e pēna sa urua atari malo I le rua I tāmana sanga. O le atau whaitari malo nei tālonga te tolu. O le tāmara sanga o ripo le rangi o ma 11 whalau te leatu mai I le tosma le lua au I le whastu valu. O le tāmara sanga le tosanga fo I Mexico, Amerika, ma Kanata. Ia, o le vainga le nai talo le nei aoli, anga le lei pia leisi, ia toa fia maria mea umaina tunu, manuia le so. Fatalo lau tala ne o le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e le lei wingo le tau, ma o le awhalongo ina le savili mai sauti sifo mo le nei aso, ma o le amalosi mai I le awa uli ma le afiafi. Pevela whamawina mo le so e luas fulua tikeri, ma lona malu luas fulima tikeri. O le angoto ifo le la I le afiafi ana nei I le toe fitu minute I le tula e valu. Mo le aso atai au e au oa mai le tai au atai au, ma e iai nei timo to ulu. E angi mai savili mai sauti sifo, whalongo ina le malosi o lona angi mai I le awa uli ma le afiafi. Vevela whamawina mo le aso atai au e luas futolu tikeri, ma le malu luas fulfa tikeri. O le aosoa ele la I le tai au atai au, le se fulua minute te ai le tula e fitu, ma o le angoto ifo I le toe iwa minute I le tula e valu I le afiafi atai au. O lautala nau le tau mo le so ma le aso atai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Baby
whakamani na o le Dr. Rome Band I le di fo I vaing o le hawoli ma le bese la waki le toa. E pe o nei whina wina. E ala mau, tu mua ma pule I tau sanga o ma vai. Ma wha au nu ua antu ai I Saipan. Ma le tulanga ng whautai, I le sunga ya se uli malau leifi mo an tātou talai peo na e whaafunga antu ya I leng tulai lua, le sa a wina mo antu I leng tulai. Tasi toi tali mai, I le sunga fu ola vai swope an tātou woli e lona lofa, ma lona leifa, an talawa antu ya ofisa an televave, te stiva, ma le aingale mau tumina, I Canberra I Australia. Ia wa meile tau ya tau I Australia, ia misila vai le tula I saute I sai, I nai le ai foi po le Statue of Queensland na Charles ia le dai saunga le mu eui ia o lo o ta wa mai le tulanga fa le tonu o winga o le ta pio le yele fa o authority ia le ua fia le fo ia I tu o le mantunu o Australia ia Charles ia ele o tele ni vaenga o lo o fa ale ngaina ile nei fo ia fa o authority e le talalo twito o twini masalo la e tue whafunga I le tulai tolu I le awa uli. O le aonga po le kolisia Alfriston College o lo vapele o na tapunia I le taimidei. O le masalonga o lo tula I mei lunga I le lipoti le peon tu le maile le New Zealand Herald. O lo masalami ai I a sefana. O le la e whi mai. O le sa awa yantu I a leo leo. I le kolisi lea Alfriston College I se taimi o lea o le nei. Mai e le ai se tūlanga e ono whapoleina I mātua o lewa toe anga I ese I malo le malo. Lea sa anga I atu I le kolisi o Alfriston College I manurewa. A whai o le mafuta mai mātua I le rivaengo lea woli. Ia le se mea lea whapoleina I tātou o le tūlanga ia o le malo pui puia. Ona e ese le tāu o le mea lea o lea fo. O le saunga le mu. Po lea lava le tūlanga I ai ia whaamatalanga fo I e whela fo. E ono a fia lo le mea lea o le saolo tonga ma le saunga le mu. Va vea. Ia ono o le tātou mta upu. Ile mantanga alwenga lea o leo leo. Ia a whai o le mafuta mai le rivaengo lea so ai awa yantu ia nisi fo o le whanau le kolisi a Alfriston. Ia o le whamaile li poti. O le nawa toeanga ese, ia le matanga alwenga o leo leo, le sanga ia tu iai, ia ona o le tūlanga sa masalomi ai. Ia le whaafewheina fo e stangata, po o se tamai titi. I ta ilo I, au le whamele tala I, ia o le mena na tupu. O e ta au lo le mea leo le whanau tonu a onga o te manatua I le tele o whaala malawi. Tula I mai tonu o le malo tele o Amerika. Ia ai whaafeta. Ele o iei se tasi, ia na whaapele au na pe moi I ale masalonga le nanga I tuai malo le malo. Se isa ili pe moi o se whana le na ta ua mai tono le kolisi lea a Alfriston College. Ia, o mea whaapeni, ele manofo I tātou mantua. E iei le mata upu e peono ta ua la matanga o le riva yaso. Sa whaina I fo I stasi o le whana. I o I lea onga. I le vai aso na se I mawai atu. E o maila I le tae o na reila. O le asa u whaantalitalia. Po o le ale mea ua o iele mta upu lea. O le tūlanga fo I lele whamei o talo ngā tamaiti. Ai a whai fua e le stamiti te le isa mafua anga te tau. O lono winga tauna whai isa fuafuanga. Ale pūlenga o lea onga. A whai la e te mafuta mi le rivaenga o lea wuli re I whai a tūlava se tali. E po se ngā yoi ngā le kolisi po lea onga. Po lea level toi ngā onga. A onga a mata. A onga tūlanga mua mua. A onga tūlanga lua. Kolisi. Ia po o universite po matata aisesi. Whanongolongo I tala asi au whana. Ioi. E iele tai. E pia whantalinga tuli mai I lea onga I lea ngani e tō tātou mātua. Ia wala nei e nofu ai. A ia tu ia tu pea. Tu ia tu pea, ma fesili pea, o ia tāwai. Ia le mele tā ua o le imeli, feso ta inga. A vantu a mai. Ai o le mepi to sili o na tāua, o lai whaila ngā luenga, o oe o le matua, o oe o le tamā, o oe o le tina, o le pele ia te oe. Ia lau whana. E iei te,
Peo no fai atu. Ia pi kau whakaringa kuri me fo lele. Ai a ho atu lona le whamatalanga lea o le a si itia antu lunga le mea o le a o yele tātu mtaupu. O ina lai vawe ai tele le whaanonga mai a mene i o a onga. O le whai atu lau tala. I le wha o lima o le stamititi le a onga. Ai le se mafua anga te tau. Ai le ifu seme. O le a whai e fua le stamititi. E le i o antu tātu whanau i le a onga. E antu e pule sa o lo to isi tamiti. Ia pe so ona whai e fo i whai a onga tamiti. Ia pe o antu fo i tamiti. Tauta leiti i whai a onga. E le ai mo se me wha pena. O i loa hea ui. E te tau una tupu i tono se aonga. Pangalea. E ale teimi e tupu mai ai. E fo le teimi le la vaile on sa i nisi o le whanau. Ia le la tupu me i pe fei. Ai mo lo si le fia i al kolisia au Friston. Ia o le danfa mai. Ia o wa toeanga i se ia mano o le mano. A o le dao lo saunga le mupe le kolisi le nei vaengo le awuli walea. Ua a mantau na saunga ia tu matua. E piki mai whanau a onga se teng. E le o toe mamau. Ia o le winga lao lau tala fui lele pe atu tupu ni pe fei tono o au. Ia te masano i nisi o tātou matua. A misa lewa le i tūpā lea o mātou tama. Ia ta ilo i le tūpā o tina pe mauli tō vai a tūtou. Ai tau mai lo wa whaina stasio le whanau. E le ia maski kaufi. E makua muli a kūra kaufi ka kou. E nau na whao lau ta vale ve alo i o i le aonga. Ia. A wei te vava. Au a fo ini o tātou mau aluma. O lo o iai a wala e mwheona tātou wia. E winga lai la mta upule peo na uta uantua. Stasi fo le whana. Na uto i milion tu le tae ona leila. Ma uwhai antua i loa. Lau sunga i le whaia unga le vai le volea. Ua whai kele si o fiua whaakari aku sau kari mai. O na musa so atua i milion e ama sa uango mai. Ia o le mea fwoi la le iai le mo le mea le tama fwoi le au mai ia manongi o le lono i tuton o le winga o lautana. Ia e maua i meli le pule a onga o le sui pule o i le ofisa maua koe ma le tin ia maua koe ma le whia onga utamiti. E kasi ala rua kore kala. Ia ne vai lo le ua vavelo mo le mingoi. Ia o le lau au sapi. Te aluan tu fo i le vayan so fupe a uri e le lo folentu. Se fise mako kala. Ia wa o le meri. Toni. O la isi le fia le rei. E iai ala o mea. E fo la mea. Peitai. E mar me foi le ka kupi e foi le no ka pika. E na fa le ano le ye. O le jime. E le fa pe fa ye tamiti ni ton. E le fa pe ru fo la sunga le fa ya onga, fa ka mikiki. La so la ngonga ye le meren kupu. A fa yanku ana ka mikiki fa mai. It's okay, it's all right. Nga umaile o ye le ya. E le o koko ngi se ka mikiki se pidia onga. E le o nofo fo le tamititi lungo se awala tele. O le iai ona mātua. O le e whawhanga ina matausi. Mai la wailona lai titi. Se yo o mai na matua. E le whape ngala le whainga o sia ka kōmea. E le hai. A whape o whesili entu le matua i le aonga. Tali wha le mai le ao. A le whape o le whesili wha le atu. Ia e pi kau whape le voi le whainga o sia ka kōma ka upu. O le me pitu sili no whanau noa le muta ampune. Ona ole tamititi o lo afia. O se tasifo ano le tanto uturu. O le me piko siri ngang o fango. O le mea la le te fielo. Pe o si le fie o na matu o le me le tu. Yo, awa a fo ye le o si le fie. Ia rongo winga nai le o fie ronga luenga ale pulenga o le au. O lo knowing, o la e fape. O si o ka, si o ka li ipo, si o a fine. O le makua le lei o la ngami. Ia pe ono fetu. A pe fia e tupu mai le aso ma le fo yesu. Ai au ngā fo i me tupu. E toi ti mantai le upenga. Ia man toi te tāma iei i le mō lea. Ia. Tau apa mai fo i lele. E tau si le fi le mu. Ma ia wane fia ni me fape. E le i alu wako le kama kiki le a onga. E alu atu. E sa o lo toi le si tamititi a onga. E le ai se me fape na. Nau antu whanau i le a onga. E awa uina, ia maua le poto. Le poto sanarau. Ai se hale me tā wai le dame. Ia ua fo ia le i se poto le i se whailonga le i se whasipepa.
Ia rongo wingo la aki ngā hinga fu i leo rau. Ai a wha popolola i e mele ta ua o le whaifua e le stamiti o le stamiti. O ina e vave la wana le toi fia o ngā mai stamiti. E iwe malista lai wha uman toi soa mtalanga le vaengo leo. Ia nao na tati antu lawa i au tafo tantou mātua. E iei ia le tala na uwha longo iei e whapea. O le tele, o whanau ia wa au lia le sifuru lima. Ma le sifuru ma le ono tausanga o le mātua. E pe o i leo o lo iei le matua o nisi o whanau. Ia ona whapea atu lolo le tamapo o le tinafo. Ia, sawia o isio wa kari. Maria maia o isio wa finge. Wa au sangi le kako ainga. Noi, wale mawhainga whaile amara. Ai whawhewhea le mautau sanga le na e tō anga i e avelo wano i le au. Ua tō i titi lava tini le wha moe. Ai ole a e tō i tau fia lava ia. A na ua tō i titi lava wha umai. E le ngata i tono kolisi. Ai whapea fo i tono matanta isi. Ai meise lava, to tonu o universite. Noi, tō i tau fia i lava ina. E tātou mātua. Ia meni whana. A ole vesili. O a mai al tātou ngā luenga o le tausia i lātou. E iei sio ainga e alanga taule no fo le tamatiti po le tentiti. Le was fulu lima sfulu ono tausanga. Whate ta inga. Ua mai te ngā ina le tamao le ainga wale toi mwhaintoe ngalue. Mai te ngā ina le tinao le ainga wale toi mawhai on toi ngalue. Ua le lawai i mala whasoa. O lona wingala. O mafua anga ala ngā tatauia. E ala ona on a iante au ia o le tama. O se mafua anga le leila. E mawhai ai. Ona sacrifice le whaua winoa o ngā le whanau. Ai awa pe o le nofo le tamai titi po le teini titi tala vo. Se fulu lima pe se fulu ono tausanga le matua. Ona ua au ngā tātā tau mātua e oe whai ngā luenga. A whamai tau sawe atu. Tau le kāno o whai. Tau a whewhea le sila mai o fofonga o le ari. Ia i tātou ma le tātou ma tā whai oi. Whai mai. Tausi. Wha pele ia i lātou. O ai. O whanau o au o mātu. Aisea. Ia langa vo ili sa e kausi me ia o pepe. Ia lo wifo ko kolo. Pa ue ilano le TV. Ia a matau na savali. Ia o vo ila ia leo le AEI. Ana ko koe ia a king. A e koe kao fia oi. Ia. Ele tai ai fua mananto le nturu unam tele. Ai nao nai motu ngā afa. Ina ia mawhai. O na toi wha amalo si anguantu. O le ua tolu masina o le li tausanga. Ioi. O le ua fitua so le masina o mati. E leo toi mawhoi mai a ia le kuanta mua o le li tausanga. E le tafalo vinangalo. Toi wha malo si tātou mātu. A whai kere oma. O le me ue ngofo i le whale. A whai kere o ngā singasi. O le me ue tāu whifu nei tamaiti. Ai le tu e o i le aonga. Ia a whai fwoi la wa musul tamatiti hanu i la aonga. E te tauna i eise si mea, e whao ngā te tau i eilo na tengi. Wha te ta inga, a whai o le tamatiti fwoi le fie tusiata. E i a aonga, e ma whai o na awe i e whai i la tili ai. Ia lana ta leni. A whai e fie i ta alonga ia e whao ngā ia masini computer mewa pena. E i la aonga lele i le otahu. Ua lesi tala ina i tutonu o a onga New Zealand. O na fo ia mawhai o na ave wha o ngā ina. O me iau ta alonga i lunga o penga ta wha i langi ma lunga o mengi o masingi computer. E le nga o na ka alo le me mawhai o na mawaili sele. E mawhai fo i o na avea na whana mata maiti. La tau te fausia nisi ta alonga. E le ngantailea. E mawhai o na tele mana no isi mau ngā luenga. E maua i tutonu le mea le tasi. Ai pia na whai antu le tini o sona. E le o whai aku sa ukala a mea o le mea ngai kaunga whai. No. E na o na taati atu i au tafo tātou mātua. Leanga o lela apuni ti ai i le wha. No fo le tini titi po le tami titi le whale.
e alu e whainga aluenga. A lai koi kiki a lana tauma whainga. Ia antonu e whamie toi mawale si avanoa. E sa? E ai mawaifu. Pe a se furu iwa lua se furu lua kasi lua. E mau atu. Ia wale koe o sofu mas fia o ngozisi. Langa voi o leua mawale sele. A o sio na ponala. Ia. A tanto wahine ile tamau a inga o New Zealand lewa yeine. Ma le tāpuni puni ai o le tele o nisi o pisidisi. Ali ai se whae longa o stawi titi poso spepa. Ia longa o inga. Na o ngā ruenga. E to tongi la iti. Ia pe o le to tongi. I le to tongi a mata. Po le minimum wage. E fia la le tongi na le vaitamine. Lus ful fa, lus ful lima tala. Ia nei tangola ia le to isile la fonga il mai le fast fulu i tu la pe au o fo ia. E fia la le me mal to titi daimo. O la vai le fa so. Ia male mafu anga na wono fo ile na to titi le fale. E laki tanto i nei New Zealand. O te lo foi fa pe ia nisi o anto o la. O lea ia o ngale mano. E a o nga fu ai le fana. E le ngan teilia. O ia foi nisi o ngai tono o kila. Ma New Zealand anto. E ma fai ora mau fuai fu toninga. Ewe, e le ngan tailia. O nai mawai ma le tama futanga le tamititi. So le ka fefe. Koe a ora whamai. Iau mai loa ngofu i le vai aso ako. Noftu wangwe i le au. Ia anu si te lena. O le hane mafuanga. Se mafuanga alanga tauna wa wha nofo i le watali i le whane. Ia bo si wa fafine. A o le ane mafua anga wala ina le alu o el tama. Po o el tina. E wha waulau matafu iwe. O le ngalui. E tausi le whana. E a uni a fia fuma tangi se manantolo ta tauma whaiatu. E a wai. E kofu akako. Ma mafu anga. E a whaio se mafu anga fui lele o ngoro fia ngofua o i el fali. O el matua. Mo i le la whawhinga luenga e kuri e lor kamikiki. O le visi. Le ase ufa ante tauye. O fia maile ali i le ufa i ungana ewa. Anga le ei maso mai. Le ai masa ngase o ea afiai. Na paule ngase ngai ke mawai. O le meka o le aunga. O le meka o le paie. O le meka o le whalongolongo ki ngā. Ia, koe liu le kofa. Toi ti mantale upenga. Manu le lava. Ia isi masi nei toi o le nei tausang. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So whase fua. Beta Drive Doctors i le tau langa wha tau i mangele, wha pia manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu, wha pia matupui pui o le flu, wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu, mo so wanoe wha tino ai nei au nanga, o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa.
tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Pelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato ato le ie la sa o iuta e tu sia io le lafo le ie la sa o iuta e tu sia io le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo
Spai Lance Matau Mante o Langa Papa Uida Winto se full of to Malaya family. Ona tale o le tula e tolo vavain to wait for o tanto polgala me fanga. Solo tale to line tolu fa fonga to do is a widan to tala e vai fanua. Mun tala ngala ngana peritati e so. Le to mi fu stemio na tu ole o onga ale fanda. Ya malo la via to a veta vale uma e langa tele o tama tida. Tama ma tuum tida ma tua wa o le to. Ngalwenga failia ile so maleaso. A widan to o le tapedaina. E mala toi piki na mai o le whanau, mai a onga, ia anga yantu, e le ngata i ala tau kole ninga. Ia o nisi o tā alonga, o le tele o me mana o i le whanau. Ia o lo whaatino lava le tau titi whaitam, o le mele whamalo atua ia tau tau matu. E se malakou excellent, makua excellent, o Malo atu ia eti tasi limu. Le ngata i leo e lena tupuse Lucia Sauso ia ma kolio faufua mano faaptaile ma tamai o le tava ia tu le tala le saulunga i wa amatana la talatane le fa o aferit e pe o le ta wa mai li poti le vaenga o le woli o le fa mai le faaptalanga o savili ma matangi malo losi e ono a whai nei ia nisi o vaengole ai o Brisbane. Ia mi se lavali tu i saunte i sasai. O le ta ua mai i se lau 5 kilomita li tu lai le sao sao. E ono antu ye le sao sao o nei sa vili mahalo losi. Ia mai whapelea ono a whai nei nisi o le tu lea o saunte i sasai na i Brisbane i Australia. E o lela e whamaile whamtalanga. Whamaia o antu i le whās fuluafi. Ia whale. O lea o lau whape mai i le temine o lea. O lea ua motusi ai le tise. Ia mai o le tele o nei ia vaenga o motusi ai le tise. O i le Gold Coast. Leo mai e le amalo si fo i le le Titans. O lau whape mai ai. Ia o lau o tau mawhai i lantou o lenga lulue. I ngā luenga lawea ina ia tau fo i ele whawhi tau lia mi se lawa le tūlanga e pei ona motu si aile ele tise. Ia pei ona lau si le fia fo ele tātou turu. E se le tau o le mea ele tise i o tātou o langa. I le nei vai tau o le soifuanga. Ioi. Ia ailonga i se ainga i nei si le olo o tafu sta inafi. Se i vanga na tātou umusa moa fo i e maa sani o le whai. Ia pe kasi a fo i le, kai koru maa singa ma whai. Ia pe ka yongo masinga ia pe whaatasi fo le tausang. Ia ai lea ma se sio koe alo koe wha amumungi au la mangi mea whapenga. E whai eni kuka. Ia ai tano whai a tatu ina. Brisbane na ala mātou te tano atu. Ia saunga le muulo o taupa ia malo o tau maluolo alalai. Ngā. Ile tulanga tau whemalanga inga o le whaimai. O whemalanga inga a tangatalau tele i tono Brisbane o loo tau fia. Ia mai o le a tau fia pelea i langa i antule lea soa tai au. E mai le pitonu o Nusa e o antu i Queensland. Ia pole tua o i le Queensland ma New South Wales. Ia o le a pelea o na tu ina antu pea e nisi o antato wha amtalanga o le a o mai le tato ofisane. Ia wala vale longo puili o lo tupa ia. Malo o tu malu e malo le on sai. Ia talo sia o le nai saunga le mu. Ia lau mauta po o laua. A whai o Iesu tūlanga fo i le wha le tonu. Ia a wet tof tofo le mena o le wha. A wet tof tofo i mena mtangi maa losi. A whai e o leo antu i lunga le se lau 5 kilomita le sao le. A wet tof tofo al tamana wai o le lusela. Ia onga ke le lo leo le wha le tonu o tato. Wa aiangi ke wak wai lau mingoi. Ta longa le whai unga le reiva yaso. Ia pe o le sauni e tuai. Ia le au maa losi a au kilani. Sunga le o ianta vai meni. Ia pesta LJ e o malele ato tampo inga e whapelea ona whaturuina i le fiafiana nei 5 minuto te aile a fitu leo la whaiel tātou talonga na ale Blues male Brumbies ona se e tuile le asoa antai ia o leu te wei atu mua muata le malai ia le au le sifi ia male au fo ia le drua tano whai le au le drua rison o le na sau i le poti mai a se uri malau lefi o lea na momoe nei tamai fafu. Ina ua misi le pasi.
Ia, fafo le whanitali malo. Ia, ele I sau le pasi e piki ngai kama. O lo I kua le lodi. So le ka alo o fai. Ia ntalo si o le ale toi tupu le mea. Ioi. A wangi koe kupu e koe ngā mea. So, ia o whengi mea waka kokara ngoani di Super Rugby. Le mo moe au laka pi I fafori. Ia tatele I lopo ele pa uye wal tala len fai mai o le nefa le tonu le o nanga tau pasi. Ia a fa pe foi la le whanitali malo wale uta puni le whanitali malo. Sorry. Si ka ki o fofu. Ua moulinga li le vai kau o le afe vanu se lau. Ioi. Ia po le afe fitu se lau po le afe ono se lau. Lua afe lua lima le o tanto i. O whengo fie e sota inga I nei vai tau. Ai afe o kuranga le. Ka lo fai. Ia e wha maa lofo I le pūlenga o le au. Ai mise ia tamata alo. O le au o le drua. A mwai wha kula o kana anga se au le a kako. Ka lo fai. O longo ui. E ka ua mai foi lele au tala fai toa ua le vanga makara kala fai ko. Ia ongo le mele. E makua hane fitau ia koe ngā me wape ui lea. Manu ia le talo ngā tai au drua ma le Chiefs. O le 5 miru te ai le fitu le fiafi. O le ailo ilo ilo moana Pasifika. Ya male au malo si le Hurricanes Western Force o le aftaui. Ya male Waratahs le afoleiva I le poa an tai au. Male talo ngā muli. I le au au li o le sa 5 miru te ai le afol tau. Tini tonua le lau maa ngai ala ka moi. Ya o le aftaui I le Crusaders male Reds. Se mai tato. I ta alonga o le lakapiliki. Ta alonga le lakapiliki ya o mawai antu isi ta alonga. O lea ua mai au na whanitonu wina. O le ta alonga I le poa nade. O lea o le aftau I la piki. Ya ma le Dolphins. O le au mai na I sini saute. Ya ma le Dolphins mai lunga I o I Queensland po Brisbane. O le pauna le ta alonga le poa nade. I ta le sfuru le poa nade. O le poa antai au. Po le fiafia antai au le aftau ia le Dragons ma le Bulldogs. Bulldogs le Captain Yea stasio alo le tātou tru. Gambalo Crichton. E le awhanau le fitu le fiafia antai au. Manly Sea Eagles ma le North Queensland Cowboys. Leo lau tau I le 5 minute te ai le afoliva I le poa antai au. Ia ma le tālonga mulimuli I le whaingo le deiva yaso I le lakapiliki 5 minute te ai le ono. I le fiafi leo lau sa. O le awtau I le Storm ma le Eel. Leo tālonga nao le lakapiliki o le uto amatalia. Tanto wanga yantula ia lea I tālonga o le Challenger Series. Sa ilinga leo avanoa au uma ia lo I tonu I tūpāwa li I mali tūpāwa tamatai. Tamasanga teito fitu le IA le World Rugby. Ia po le HSBC Sevens Challenger Series. O le teito fitu le manu Samoa. Mantua le awe I tuaile teito fitu le manu Samoa. Ia male au tamitai le manu Sina I le tamasanga lea. I le tulanga la peo ne ile manu Samoa. O lo pulu tātou. Ma au ia Uganda. Male au Brazil. Mantua Brazil lena... Fi nau le tātou tālonga le whaingo le vēsun sim whainga tunei. Ia, tālo siala. O lea ua makua sekueli pālengi tātou. Ilanga ia tulei le whainga o le nei fo ia vai asun. Se yo koe vai whale le ia kuangi ki wase sire mea lea. Langa hui e rea ngova ia kuanga lela o le sa o le woe upau kau pi o laiki. Anyway, so koe halo koe suke mai. Ia ro toi fo I mei le wha umakura kako kala. Ia. O lea ua toiva miruton tale o leitu la leitu la tolu ua mausau ka paka o paolo se me o paka I lau ta vali ia va I fui o nefio I lau tusi ka paka ringia o li ki ua maua sau ticket mai maunga kupe 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Vivianga mai DJ Vino ma DJ Dan il rifo I vaingo la Oli amale we pesedal kapena ma sis lima video cholo chon jalo li July tolu amudan tu tala I vain for uma talonga il ngata peritania lewa mawala tanto li siu talonga il fai ngol rive so il Challenger Series alle HSBC 7s alla la te vai tu vai ole Poa nani, ole anta aloi amatomi tanto talongai. Le tito fitu le manu sa mo, tito fitu le manu sa mo le sa ilisona vado e sao to lunga ile top 12. Ile fai ngol ni fo ia tu sanga o tanto ole polu fantasy tanto ma Brazil ma Portugal. Man to foi le au Portugal. Sa va le angoia. E wila ole wo pa u maila. Aole ai malo sila au Portugal. Mango vole au Chile. Ele ka alo ya se sila au Chile. Onna aula na to ole pulu fatas. Male tanto aule to fito le manu Samoa. Ele tupang to mai tai pol au le manu Sina, to fito le manu Sina. Pulu fatasi Samoa ma Polani. Ma Afrika isut. Ele fingo fie le tam sangale mo le tupa. O ta mai tai. Tanto wanga yan tu le tu pa oli talong mo mua on lo fa pela on sa uni chile tanto au to fito le manu Samoa e bala we Brazil va vea le antao po anani va vea antao lusu tasimidute chance ful malua ile po anani to ile to fito le manu Samoa bala malo si Brazil ona one to ila ia lea so to ai e mala cha longa lona lua fa ile va vea antao Il fitu minute te aile afole tot. Il va veau. To lu sul tolo minute le intula e fa il va veau antao. Fitu ele te to fitu le manu Samoa ma le te to fitu a Portugale. O le tupau to mai le manu Sina. O le ta alo mo le manu Sina. Ala to ye ma Polani le tau sfuta si le po ana nei. O lana ta longa lona lua o le ta sanga o le Challenger Series e lona vai esa lona lua I Afrika I Saute marusina leo la autoi male automitai mai Afrika I Saute e le se fulu tasi minute le te ai ia le lua I le vaveawa tai au e po le vaveawa le anani o le fatu langa na tanto ta longa tato fitu HSBC 7's Challenger Series I le fai ngole rive esa lona wingo le po anani ma kwa ingung yau coffee scot mang yau kipo kokosfa ai ingwa ko fan je me la lui for fan o sia inga ma fa ali lava ma no la por fio le fai lo fo itali vai lo chai o loi ma chai wa malingi mai sia ufana uepo
so ia e te tangi ai ulo o la alu I lo tina Momoli o alo fai lo u ainga Ua mali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia iwe ise sua pa O le papine leo wa te sola sola tai Wama ai ua o tino mai In this update, the government's acknowledging the damaging effects of dry weather in more parts of the North Island and the top of the South. Here's political reporter Azaria Howe. Agriculture Minister Todd McClay has extended a declaration of drought conditions for the Northland, Waikato, Horizons and Marlborough Tasman regions. It was also declared for Taranaki last week. Farmers are in for a continued forecast of hot and dry conditions, reducing growth rates. The government's providing a total $100,000 to rural support groups working with farmers in affected regions. Health New Zealand's getting back its board and the government's eyeing up closer ties with the private sector. Health Minister Simeon Brown says the board, sacked and replaced with Commissioner Lester Levy last year, will be reborn in July. The minister also announced plans to partner more with the private sector to bring down waiting lists. We can't keep doing things the way we currently do it. At the moment, Health New Zealand undertakes both elective surgery and also responds to acute need, with planned elective surgery often being disrupted by acute need. Unhappy Oranga Tamariki workers are downing tools in a strike over a pay offer they're calling insulting. 2,800 PSA union members are stopping work between now and 5 this afternoon. Queensland and New South Wales authorities are being stretched thin with Cyclone Alfred hours from hitting East Australia. The Category 2 storm should make landfall tomorrow morning, likely close to Queensland's Moreton Bay. Heavy rain and strong winds are already battering locals. New South Wales Deputy Premier Prue Carr says all resources are directed at the storm. We are 24 hours from the first tropical cyclone to hit this part of Australia and northern New South Wales in decades. That's news. In sport, a Maddie Green century has led the White Ferns to 245 for 7, batting first in their second one-day cricket international against Sri Lanka in Nelson. The New Zealand women rallied late in the first innings, sparked by Green's 100 on Sky Sport. Down the ground, what a glorious shot. What a way to bring up your second ODI 100. Magnificent innings from Maddie Green. That was the penultimate ball. Green was run out on the final ball. Sri Lanka are chasing about 5 runs and over for victory. Teenage Kiwi amateur Cooper Moore's been joined in the clubhouse lead in the second round of the New Zealand PGA Championship by South Korean golfer. Lee Chang-gi equalled the 16-year-old sizzling 6 under par 66 in Hastings. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo lau tala ne o le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e le lei wingo le tau, ma o le a whaalongo ina le savili mai sauti sifo mo le nei aso. Ma o le a malosi mai i le awa uli ma le a fiafi. Pe vela wha mawina mo le so e luas fulua tikeri, ma lona malu luas fulima tikeri. O le a ngoto ifo le la i le a fiafi ana nei i le toi fitu minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au e au oa mai le tai au atai au, ma e iai nei timo to ulu. E angi mai savili mai sauti sifo, whaalongo ina le malosi o
ona angi mai I le awa uli ma le afiafi. Le vela whamauina mo le aso a tai au e luas futolu tikeri ma le malu luas fulfati ikeri. O le au soa ele la I le tai au a tai au le se fulua minute te ai le tu lai fitu, ma o le angoto ifo I le toiva minute I le tu lai valu I le afiafi a tai au. O lau tala nau le tau mo le so ma le aso a tai au. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. le soso mai crew le di vango le only e fa tala fa tu mantu ma le fa na wa nga no tu wa onga o le ya so for really fusi pa sui of wa onga msa de bible tanto polka lame o fisili wa tali le afolo to Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua.
po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 Malo soy fua, o si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Mr. Cowboy, my DJ 651, I leni fo I vahengo lea woli fel talafatu ia enteri fa mau. Fo ia lofi tu lona malo le fa malo si mai. I le tautuola ni le Radio Samoa tasi lima I tolu a mo. Ia, ua o fo le vai tau su e statu tavali. I le tautuola unanga lea le ka for you fa tasi mai ia. Fa tu ia eni le ia woli talafa eni malo ngā lue. Malo lava soifua ia malo lava le sai me le tautua tunu le tulau audi. Mane ia le suluwe la ia mantoli and you are mai nai maduri. Ia sorry ia. Ia o lo fai lava sina ma na ia le sulu le la ma sau fai a fea foi mato o faltava le nere tele malo le tatanu Samoa. Ia wa fodi tavale o ma na ia le ilo tele mano no ia tavale un fai na tau no mai. Ja, lele, ole a mantoli fa le vle antoli en ia au mai se tantoli poti wa telo. Ja na fta ma nei mai ala o lancho le sa ole ali. Ja. Wa fai de wa tuaile lancho no wa fai la wasina piso I mantoli ne. Ala mele un tapo le tuai nei te wa tuai nei no fa la au ia na telefone o se fa le ton. Ja. Ele infola. Ia, au mai ia tātou whabitoa, ma tā vale o rau pa u o lātou tak. Ia, mi siri whamrianga maua le tonu a whatawina, tā vale le tau o una. Ia, whaftaila wan matoa wanoa, ia, malianga maulalo lawe whatalofa atuai, ia anim nei ma le whalu tā vale le kafo iu. Ia whaftaila maufale wanoa ma te lawilo atuai nisi o matoa au nanga. Ia ma mea whalum whaina mato o whaina atu. Ia pia whapea o ta apalaisa tā vale mato whalu tā vale nei. Ia o lo alumia tato tā vale
SUV fitu no foa lima no foa lo alu mia lava le taimi nei wa ia inisi tatu tavale Toyota ia son fainsa no mai wa alu mia fo inisi tavale sa ia lo ia inisi tavale fo faina tano mai pe fa peto sa ilisi tavale mole ainga ma o tatu tavale pe fa pe fainga luenga full time le lelo lo tonge tala fule so laisene ia mau fule sasani mo oe pe fa pe ia le laisene le lelo ngaluenga tu mau ia fai lava ka fo yuna so animo oe so lava se tu ainga olo e mana mia de terminate e faina matu o faina le cashback pole refill ia elway tu ainga o faina matu o faunga ina ne faina sasani foi mo oe mo ainga ia mafuanga foi na laina palai de tavale o awtino foi e tosela ko self road mame wol matu address o valu selau lo fitu 5 o no valu le mato numero really fua ia por Facebook page le ka for you wala wilo na tu mai la volo swafa mala numero e fai mato wilina oi ia pe a visilinia fosse sosani wala ina a mai mato pata vale a fete mawatu maukilani ia lo mawa pele sosani mo oi e lungo tato telefoni ma le Facebook page ia manu ia fai mato shipina le tavale o no masito tongi i luma ota a fapete suma ia pikiaku ia le faina mawala food tank e tofo ia tuelo ainga ia pe e suma maso fatavale nei ia awone ngalo lava maso fatavale tala mai leiva le taiao se pa ia le ono la fiafi a songa fua se pa ia le satua nai le asasalo faina talaina tato ia leiva le afale iwa taiao ia se pa ia le ona le fiafi mo lato tua mo le no le asa esu mai vai se tavale so se tu inga tavale la se firma na mia ia su men mato fatavale fai la vai nei ona fa sa mo tu mo fa ngai na sa songana ia wala pala ina lo tavale pe na merto sani ia mai animal car for you Pastai tele lava me maso no manuia tele lava le weekend so fast for. So for mai manuia ventuia anywhere available in my phone tamul molina le toto mala danga le sunga le polia Rick male fale tavale o le car for you down le tolu se lau great side of the road I manurewa wala yele over se lau lo fitu 5 o valu ya wala wala sailing o stavle mo o malo wainga ele fa unga le dei foi vaiaso. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Se Maria tu le valo wanti as full fitu minuto te ni link to line tolu toi fa talfan tuai. Pe la futa ma mai le tanto tua mai link to line full lua na le lan polo kala me la woli mo fonga mo se uli me fo le divai ngola woli ya mi se lava man tua ma fa na uli tua onga talo futa mai tio mai to ya mi la onga le dia so sa ya onga ia po le dafo isa e no fu le fale ia o le tale ia po le fulu ia po le maalili po le moe umi fo ia le fa mau le fu spa tono le ta vale tono le to fale ia ona suile o fua onga fa isa me ai fi sina koma sa le bai mo tanto po le kalame ma sani vesili matali fa tala va to le uso ia tala Smith fa mai ona eva ia ma muripona Wayne Laus. Ja, maar zo ja, se jullie motunga. Skola ki umalava miro moa. Wa ai tofu ala awein.
all over. Hi, Radio Samoa listeners. This is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa, 1593 AM. They can come take it all away. Break your heart by the lights of day. Drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time mountain over the cuts. There's a light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wonder and follow la vida son on the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night was a new disguise. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop is a place to start. If you know how to play the part with feeling, I play with feeling. Yeah. Why don't you wonder and follow la vida son on the night when it takes you just where you want. That's all you want. La vida son. That's why I wonder and follow la vida son on the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Nos ensemble y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vida son. Nos ensemble y suivons la vida son. Dans la chanson, c'est toujours la vie qui chante. La vie qui chante. La vie ART La Vida on Soma Tofanga Meki ma DJ Dembale Pesole Saka Mali. Ja, lau fasi pofi. Awa vo ia le supole ne as for Toe fa telefon toile ni vangola woli ma tua ma fa no le tua onga telefon tomaiti. A me o tua me la onga le fo yaso ia talo sia. Ole da sa maruia le onga sa e anga ia tu. Yai. Uringa lol tanto polo kalambe masani of Silvertali is a temila ele o toe mamau. Ole so, ole na fa ilo me ye el tai. Ole fa le tui polo panti le Labour po le tua ngai fo i tono le malo New Zealand. E nisi of suya inga e pe ona fa la ulo mai Honourable Chris Hipkins is a temila wolu so. Bila on ta o me ye. O le tumita ia fai pule, stasio alo le tātou tru, tamali i fo le tātou tru, ia Barbara Edmonds, o leo lea avea o ia mafonga taumuli mori. O le vaenga o le Savings and Investment Portfolio, ia, e lenga teilea, o loo ia te ia foi, ia le tūlanga tau finance, ia, male economy. Ia, i se le maualunga fo le sila le pātia le leipa. I lea foi tamali i o le tātou tru, fa maloa tuai, ele toite fai pule ya Edmonds wa antu ana pa i suafa e pe ona fa play nai foi tonu a inga Penny Henare o leva pele ona ia to vina le economic development portfolio ya antu aila masitasi foi o alo le tatu tru ya le suiti tai ya Carmel Sepuloni o ia le o le uteva ia tu i o le ai fo i nei swinga light e tu ida tu ia tia an want to lava ina watu hi wa ko fale ko me la fa ka ngi vango la u dia yo le manu du Carmel Sepuloni ia po Carmel Sepuloni
Ia, o le a whaapea lea ona tu ina tu iai. Ia, nisi fo i o ngā ruenga I tutonu o le whaafale tui. Ia, e pe ona iai le Auckland portfolio. Leo tu ina tu iai. Ia, mi se lon tu whinga o le suta. Ta I leo le vahang whaapawhaia le Labour I tutonu o New Zealand. Nei, ia, o nisi suinga, ia, e tele rawa nei suinga laiti. Awa le tamperantu lea, mo le isi whainga pālo tolo lumana I nei tutonu o le tātou malo o New Zealand. Ia, wheo le futua mauto mai, tālofa. O a mai oe le rivango le a woli. Tono New Zealand po anturo e maule te mafuto mai e. Ia, o mātou ni New Zealand e wa mantan tau malo mai e fiafi. Ia, mo ia e malo. Ai le malo lu telefo. I tofu ai ono tau tolo. Tala whātui nai, St. George, Utah. Mafuto le mafuto mai. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Seven le wansi lewa tasi mala fa midu to te ni le afo le tolu fa tala fa tui lo le yalo mo fa na wa Samoa le fa na wa onga le wutu wa onga le ya so for really tala fa to baiti wa me o to wa me le onga le fo ya so sa ya onga e bo le da fo isa e no fo le fa le o le ma fo anga wa le no fo le fa le wa mai o le no ma wa lo va ile fo ma
Ia, le lei whanau I lau tamapo lau te dauna e walau mele le tātu numera masani o le tolu, fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ia, o le nei fu I whaengo le awoli o loo langolango I na malo si le tātu whailonga mo le se I le whaengo le riva ia so ele whalkeke. O le Fina's Delight, se maua iei keke o aso whanau whai pui ponga, ma so se wha moe na paualau me whai, o le anga ilungo le Facebook ta I lalo le P Pretty, Pipe Telo, ia nga PHINAS Delights, ia ona e maua I lea o le tele, ma le ano noa I o anta ese o keke o mai o ngau sia, ia ma tāpereina I lea o ranga le Fina's Delights, mo wha moe e peori ei whae pui ponga so whanau, ea o talanga te, le nganta I lea o so se wha moe, e au fi ai fui wha moe e ka le sia, e o fisa, o wha la potonga, mo o malawe lunga da, ia tau tātou ke kema whanatala noa I lau manta upu. I le ningwa ingo lea woli, o numero le telefoni wala o me, le whanau a onga o le tolu fitu, tasi lima I tolu. O le visili, e lua au ta alo Samoa, e ta alo le I le po ana ni mo le vavea anta eo, o le aua le tūpau alii, ma le aua le tūpau tamaitai. Ia, o le visili, o aila au ta alo ia Samoa, aua tene, ma le aua tama. A le ta alo I le po ana ni mo le vavea anta eo, a o le a fo le ta alonga. Loi ngoi tu tono le tātou se I whaia ai le tai na le whae le awhi whini. Tamaiti, tolu fitu tasi lima I wa tolu, lau tala atu te wala umai ai. E le whaia le tātou se e le tai na le whae le awhi whini. Sauta o mau ile mata olo tama olo tama sauta o mau ile mata oia ile fia oia ile fia oia ile fia All in the four, I feel le tala lele. Sauta o aine. All in the four, I feel le tala lele. Sauta o aine. Hallelujah. All in the four, I feel le tala lele. Sauta o aine. Sauta o, sauta o, sauta o aine. Ele alo ai se tangata whaia ngā sauta o aine. Ele alo ai se tangata whaia ngā sauta o aine. Hallelujah. Ele no foa fie anu I le laki sauta o aine. Sauta o, sauta o, sauta o aine. Abraham tama malana whanau. Ua tonga tele nau nau. O amo foi leisi, o oe foi leisi. Ia vi ia I le alii. Abraham tama malana whanau. Ua tonga tele nau nau. O amo foi leisi, o oe foi leisi. Ia vi ia I le alii. Alima tamatau, alima mavale. Apai tamatau male mai ama male. Elu le ulu, e whaata amilo, e nuku I lalo. Ia vi ia I le alii. O te whai o tō ma whai tangata. Whai tangata, whai tangata. O te whai o tō ma whai tangata. Pe awhai tau te muli e te a. Pe awhai tau te muli e te a. Pe awhai tau te muli e te a. O te whai o tō ma whai tangata. Pe awhai tau te muli e te a. Whai tau le tuspai a mata tala e soma. Tala e soma, tala e soma. Whai tau le tuspai a mata tala e soma. Ona e tupu ai le. Ona e tupu ai le. Ona e tupu ai le. Whai tau le tuspai a mata tala e soma. Ona e tupu ai le.
Se fo mali na le sunga ya wino le divang o la woli ma le tanto pesele da e pe o tu fanci ai ya telefoni si o pese e langina le ya o nga sa o nga le fai fe a e o mai la vele ding vai tau te lo na pe pese la vole fan Polo kala me fan now sil betali lang la wina malo sil for kikio le Thena's Delight se mo ye kikio aso fan now fai pi ponga ma so se fan mo ba wala me fai o le vala o mai le tanto no mera na talanto mo tole fan na tolo fitu tasi lima i tolo e lua au sa mo ye ta ano le poana ni mo le va an taiao o le au li tu pa li ye mala o li tu pa to te ile le van tu le yana ta wi dantu e o le silida o ai au le fu ta longa ye ta alo alo su e mele ta o au e lua sa mo le ta ano le poana ni mo le va an taiao li tu pa li ba li tu pa to mai tai Mali now Sam Chukunbo Mr. Cowboy le divanga o le woli e le pese una ma Paloma Blanca you know o tei solo van minute o le tale o le tula e fai ta fo le fanto lunga tu mo e sa mo au datu e tala mai au se tali o fanga solo antu e pol kalambe ma tu mo le fana yo pese limita ta sialo sili le na vantu le o ingo au ta alo sa mo Tina matama ta alo ile poana ni mo va an taia tolu fitu tasi lima i voto pe mai el pol kalamene ole think a minute just think a minute it could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down
killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask Him to take control of your life? With Him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know He will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like See
oli le li mai le hallelujah worship team and told one to le polka mina o le think a minute. Ila o join full tasi biru ton tana le July 5. Ta full fa au dan tu tala mai au se ta li o le fa tasi mai. Ela wole ya Venasio talo vali Venasio. Cauliflower. O mai o. Manuia. Ia, sa e anu lea. O hala tu me sa fila o ngavena. O math, English, social studies, my art. Male a cha lele. E te fie tanu lea o ngavena. Ia. Ai sa le, o la mafu anga le ne fie tanu lea. Mawai poko mole kumai. Mawole po so. Che kai le kilo. La lo senga le we lea o ngavena. Senga iva. Bas, ui o le we korisha. Ia. Fer kolisi le wa e anga i tu yai Venasio. Kolisi a mangele. Mangele. Ai longa to telen to mi chambo ye yo. Ko kele. Jelle la nia wo ye yo la nga Venasio. Yo. Le. Si ta mo ile cha. Lua wa sa mo ita alo po ana ni belo ve wa ta ya. Awa ali mala wa to mi tai. O ngo au ye fa mo. O tili ka alo ile awakama ma Brazil ka alo ile awakengi. Iwe o lo ke fisi dia ko le ale ngo le awakama a le ale ngo awakengi sa mo. Kai ko fiku. Ia o le ale ngo au ko fiku. O le manu sa mo mal mansina. O le vo le menta o le fisi di po le chan. What's more important, listening or talking? Fa'alongo. O le fa'alongo. Anga le leila lau fa'alongo. Ke maua le leia ki mua muarka sit. Ia. Ari Venasio. Le o anga me po ome. O ngai ke ka muka po ngua kipi me whaile mea. Le whaile mea ai. O le hana kuka whainka ngai whaili Venasio. O le oka. Soli. O longo inga le kwhalainga. Oi, o whika wa vela kuka. Whaile mea ai. Whaile mea ai ole. O le hana i angai whaile kuka. O le angai. Angai. Ai, sori ka masa. E ngai lea lea. Ngai kalo. Kano. Oi, wharifu. Male koko. Oi, sori ka imanga. Ena. Te tele wala mai le umalo wherka ko sei wailo. Fuftai lava. Ea, alofa antu mo e maruiel ni sori. Oh, hei. Se le manga, ia le o le kukala kwa mowena. Ia le riki se ka koanga ia kui le sunga yami. Ka te alofa mika? Talo ka lawa le, kei pule se mangu. O hama i oere ki ia o. Se mangu via whafkaiwa lupa le ri, o nioli le ri. Ma neia, vi ia le ali ilona alofa mo e maa umai tanto uma. Sauna le o la kasi o mai Yesu. Ioi, ia. Se sa ungi la mana ka ia ari mika. Wale o sau. Ia, le. Oi au sa mo ka alonga ngim ka ya fa mo. Oi sauna le ia fa sidi ke no se kabere se vi mai fa mai ole awa kama. Ia. Ole awa manu sa mo. Ia. Awa kengere manu sina. Ma naia. E ke maka ngi ri mika. Se lo ko le aloko ingale karonga ka ele kaya uskonga ilima nukele fiku. So. Ia. Si aloko ingale maka la kapi. Ia. Wana pasa fika male ha. Ui ka wa. Ia, e ke ruola markoi. O aloe kausinga ia maka la karo. Ia, lele. Ia va ai foi o rua mana ko inga luka mo e kongol manai. Como e koi na malo sibere. Lele mika, manuia le tempo inga va te tele wala mai lo fat, welo. Fa ko foi. Ja, manuia foi le fai ngol riva ya so yela da. Manu sa mo te to fitu wala manu sa mo male manu sina. Ta alo il po ana ni mo le va vea o anta yao. Ola ferka ko se iri kama ki po yo ko le na mang malor ga ko se fai longa. Mai le fale ke kele o le finas delights now what I want to lava. I want to I love. Sa ili po ai le la manu malo. Ile fai longa o sauni ele fale keke o le finas delights. Ja, mas tanto pat. O le ua manu malo ile so o le susunga le ya vena le ko mangi yanga bala au mai. Vena toi vala mai le tanto do mer.
tolu fitu tasi lima iwa tolu. Te tele mantua le whaafroina o le timi wala au mehiri whanau le mantua programe neu Silver Tali. Ya, tuli ta maile a songa fua le vai aso a sang, vai aso fau, a songa fua aso lua aso lulu, maua le whailonga maile Uncle Springs, a stofi mala Australia, ya, o le Venus Delights. Wam tai mantua, ma le wiru i kene ta maiti vai le loto, alofa antu soifua. Ua taulunga atu ina mala tautu mo e sa mo le divainga o le fiafi le asinga ngana wa le tauta mali e le tātou mafutanga matua atu i lo titi whaitama le fionga ian teito mo le polkalame o le ganga i fo whaiva lewa sauri mai i alo na sa foi tau e veina tātou whaasalonga ma ngalo i so leo i lo titi whaitama manuia le whae ngala veiaso manuia fo i sauri ngā lotu a ngai atu ye manuia lau tāpo i ngala manu sa mo ma le manusina ma so se au nei tāpo iai alofa atu mana tua fuala au. Male penisula mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu Sulungia ya umasia uhani a obasa balibali le pasina sei esu solo ya samo no uatulu sei fai mafia fiana ye mama atene matama Sisiva ma pepese matata gato tunele a omae mane ilano oleni na o masia upele Ele mafai hanga ona ngalo le tafe mali o vaisingano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina sei esu solo